mebo area 4 mebo area 3 and area 2 se mo sara nadwo ekọ ho no monye very careful odomase fo mu ntie me ne mebaba 2 toilet facilities ajanan bia mienu bi ewo odomase wo ma hyase ekọ ho se munim kwatria dentia ajanan bia bi ebe ho ewo ho kwatria dentia ajanan bia bi baako wo ma wie wo mo commission ye baako so no wo mo koso no ma jai eso bon eso ye fi tan te se de mbe no Facebook a kire ono mamo nko ho mo sora nadwo a wo kodwo nso a wo kwa ajanan bia no so afre onua no nko jawo me ba cho wati se asemo me kan wan fan to trim checking the date and the date no hwade and 25th yebesi September ti yawo August se mo de sasema me kan di agora bodimu ewo odomase kwatire adantia kwan so wan sa se ebi wo ba bi a eye clinic ne wo no nanka wo ba ye de bi wo ho na wo twiwe ya mu na ensuo bi ewo kwan no so ensuo no so ompene enti mo amufa kwatire adantia ekọ kwan ne de sen kwatire adantia kwan mo no mo ye no ọchịa me ho de sen kwatire adantia kwan mo no mo ye no kwan mo no mo ye no kwan mo no mo ye no ehọ kwan badu wahu bofo krom kwan no unse wusane bridge bi saa ofura no wasane ba bia mu hipu natie bi gu ye no so wahu ehọ ena esre so ehọ ena efri ene 25th ekwapem se ade ebechia me si September 1st no ehọ ena saka wafo no ebekwa akodi wo mudwuma nti mo amukọ afuom ehọ no nwunahuna wo awia de problem ni ho anadu you very careful ajanan bia na machire no ehọ no mbekọ me bechira ajanan bia no de mi yi bi chire na nne me ni area 2 wona ote ajanan bia no so no adi nkomo na wahunu de ekoso sana no mi yi picture chire wo mrantie ya isusu se omdom ho adwone eye ekuo bi society bi ma yanim wo mo no na me sign the wako Sam Bennett de si ho no so hu ramble style bi na si ye no me maka chiro say asem ye fa ye pese ye hu na asem no de ekofa baaye the causes na hu the effect na fe ye hu solution no entinura me ma hu the ramble style a cause wo ho adanya Sam Bennett ba ene obi awo ewa kontom na abayo ne de nabra ne maame ne na busuafo ha enti ye de belifu efri kumase eba belifu no de free kumase eba no ho rambo ene ho jack chain ena uhunu wo Facebook ho no ba cho de ohu ye na anwumre mbe ye postmortem so wo abrante na pa cho ko Facebook na ho ya de Sompa FM ka na ye ne ka aban ede ama aposifo wo mu ntopatru yen ene etopatru wa ukọ ukoda dwam na ano no ye sika na ede topatru edigum samumfanya adwuma within omanum na mumfanya adwuma papa na mumfanya adwuma ede mfaso ebeba na Sam Bennett ba ene obi bawo akwada no abedi ne nana ho enti ye twe ho amanso no eho enkrata efiri kumase eba no ena aposifo buru 30 ya ma obi atuo abra am robbers enenam yegikwan no so am robbers enenam kumase kwantimpon so am robbers atietese ewo kintampo tamale kwan so aposifo binum ebo adwuma ho ya twa di tuo mpa ma wo mu nya tuo na ya di tuo di nkwada mienu achi se ya ba bedi Sam Bennett eye nkwada na ho nti no look at Rambo Stala wo mo adidi belifo se hwan krata ede bre no na se wo mo se watchman yo se security man akoka de yo hwe Facebook na hwe 77 predu asam watchman de wo mo de ye no enti ene me need the security man ana se guide na wo mo ye ne saa no ebedi nkomo na anadwi na wahunu ye ne ye did asem no the real what really happened the see ya man sem asisi wom na what the asi duabo bi apiem duabo apiem sa wante a obi bodua wo ho obi abodua e wo ba bi asem ni siye no obi bodua because bamba for sense do wo mo nsa keka akokora baako akokora no so
wɔn se wanya more than 70 years na papa na bodia papa na dome na mehwɛ sɛ me nsa bɛka papa no papa na dome papa na nome papa na bodua papa na kantam na ntam na waka no wɔka gu bambɔfo na ɛbaeɛ no so sɛ papa na ɔbɛtena na no uhu de wɔ si bodua no dua no binim dundua bɔ paa na sɛ wanyɛ very careful a udi agora de ebesisi no enya asɛm ketewa na no mikurom do ma hinkro within 1 month ne asie posifo boro enwotwe ekɔ enkono tim baako akrante obi akɔkye na akrante de fingura ma ɔkɔ akɔtɔn no wo so ɔmfa receipt mmra kɔdɔ ma hinkro ɛyɛ aboabo number 4 ɛna police ni firi akrante ho wakɔkye akrante gu ayim ɛde kɔ dwaso akɔ akɔtɔn wo se ɔmfa akrante no ho receipt mmra wamfa ama wo so maju 10 million na wamfa ama no na kukuro no boni dua meka say esie no wodoma aboabo akrante o police ni akrante ade na mugu adwuma na nim asesa no police ni akrante na wawu foolish na ya kra post for mpanifo frinkran ya be pay salute na ya sori ko akrante ho enne obi ya sori ya pe MPP ni NDC nti serial callers regular callers ne hehenfo na communicators ni protocol obahu so hye police atade na de enu kwan say instruction ne mano no na oye you see ochame be voice we ma me na me nkora me nua ba ni nkomo na ontini tawunko hwe omaya yektimu a ayi rest famiko ayi abisimbra sesi a ya fato homa me abisim fridge no fato we homa me sade mo yo no style bi no o ta se obi atwitwa nipati watwa obi ba wate obi akoma wayi ne nso no ote wayi ne hwa afiri ho watwa ne ti life e de ahye fridge mi IGP frinkran aba obeduru ha no ye bechi abranche Richard Esuso di sa bone no e de nako onumpa otwitwa nipati twitwa nipa hye fridge kum ne wafase ya Yesusu so ne kum ne wafase no sa style of a year di chinipa we mudi bi chi no ko Facebook na hwa de o de hwe de wa sabi enkwada wahu hwe Facebook akwada we ye akwada okọ school ewo SDA school a friends school bi ewo abisim enya abisima na wafa ekoku no ona wo Facebook no hewu na wafa ninie so wahu no sa kwa we posifo kwachi such a person hwe kuku ankodi koku ni no wafa ase better ko Facebook na hwa de wahu kuku de baba sisi ya wakoto kukuo wato sekanwa wato kotokuro wato niema edidi ewu owie wa frɛ nipa na wo frɛ si ni so sɛ minkunu fa moja ne ngu kukuo num ɔse da bi nkuno enti sɛ akoa na ohia ne nipa bɔne a nko kun ne de moja ne gu kukuo no hwɛ kukuo ne si wo no enwera ne da ho no sekan ne da ho no kotokuro ne wo ho no sika ne wo ho no dufa ne wo ho no hwɛ saa nipa wei aposifo eba bechi such a person no yamfa rambo style a yeriko isbet ho no anko chio 2 sanfa me kwa abisim bio Richard abrante na susu odwitwa nipa cheve nu famiko fridge num obeko sisi a pacho de koso na ko Facebook koso na ko Facebook me kire wade bia ba besia sembi so na me wi a me ne abrante na di nkomo wahu oman na ye wo mu no ene mantam na ye wo mu no kire sese bu no mu kuro no mpanimfuo se kuro mu mpanimfuo so na o mu show up me hunu se nananom mpanimfuo mu wo ho I mean, can you do this? Wahu na anu ada odike kwa kan sebe nsem no wahu de nananom ejiga ye wahu de nananom wasantimamu eye wahu se radio station ne niema wo mo ajiga wahu no nananom empanifo edu ba bia mo mam hom no so wate mo mam hom no so na pani anyame aboa ama onti se no sa na omo ye no wate sa na omo ye no na obi a watwitwa nipa hye fridge m ya sheda kra post for mom frinkra eba no such a person po ya sheda bo nipa hoka ya sheda mo obi atuo a police for 25 obi ekitatuo na Osama bin Laden kura no Osama bin Laden na waba ha ya nke de sa Rambo star we beche no
ko Facebook na hwe the rumble style a wo mo ediche ayi be obi a oya mo court a odi bailiff a odi samankrata eba wahu so wahu me ba ko Facebook ye analysis bi na wahu the type of regional ye wom na wahu nsem asisi me se obi abodua e wo saa de we ho na me wi a o cha me be bo ma me ni tape no ma me abisim afei hwade ko Facebook me ba cho ye no ye nitro time a Richard ayesusu so nipa otwitwa nipa she fridge mu no time a ye chi no ade chi kwase da Inspector General of Police Doctor dampare ba no doctor na gina mfimfini no 1 2 3 ana divisional a crime officer oredu ana staff ana the then regional police commander COP Godfred Boatin ana IGP ana Tiwani yes ana mami Tiwani you see the entire Ghana police service show mbacho ko Facebook ahaye abrantie na yesusu so nipa otwitwa nipa she fridge mu no efie na odi awu ewo mu no yesusu so odi awu twitwa nipa she fridge mu ahane se wa ho hwe police fo omo ho no na omo buru 50 odi ahade o me bacho ko Facebook odi ko Facebook na me kire wade bi me sere wada roma ani die kwan so ko Facebook na hade ahaya baabi a abrantie na yesusu so twitwa nipa she fridge mu no baabi a odi sa awu na yesusu no ahane o girl say I take it wow show ahane o a police for mugu han wo buru 80 look at them because IGP wo hobby CID panyin wo hobby regional police commander wo bi and a homicide ye ka homicide a police for wo madwuma ne so wo hwe awudiem wow awudiem wo mu nyina wo hobby me ba cho hwade o look at how gentle the police officers were. Police for no mucha video no. Look at them. Did you see any police officer with arm? Omo police for no omukita tu no omo nduru 5 yeah. Omo nduru 5. But police for omukita ho. Omo buru 80. The rank is sakura no. Chief inspector any landscape ayifo nim akasefo ene wo ho. Na wo omo be che omo ne o. Ba so ko Facebook, o join me Facebook. Satam ye nyina wo hobby satam no na abrantie wei ayesu so wotwetwa nipa hye fridge no na obekire baabi a ode nson akohye mebo a nipa na ohu wo mo fridge no na olidi police for homicide amoma kongura mu ha akokire baabi ode nipa nsono nipa brebo wan enti na IGP aba ero mo kokire baabi a yesu so di sa agu no enti wo mo ko the scene no me pa cho hwe ko Facebook hwe ade. Look at how gentle the IGP and his entourage were. Look at how behave here. Look at the way wamukwachi abrantie ne de ne ba. Me yi akere wo. Wamukwachi no mo de ne ba no. Me kire the way wamuchi na wo de ne ba. Na kwan fa so mo de kwatena alu friend say kam. Na kwan yon fa so mo call abisimi hini fie. Look, wamubachi such a suspected criminal. Say no mo call no. Ya bechi criminal mpa maami a sebi onwo da na wawari ama sebi o ma menka wo yaw awonti awade no kura gu ama be ma na kwa ware foforo ama wo makwa akwo ama watimi anya singire wine baba akupe o ne ba wine kwabrani atwitwa na hye fridge asena kum no wofase e de nato asena twitwa nipa ti nipa nan nipa ayi e hye fridge na bo ma nipa nam nko a ayesusi so ne kun no saa nipa nimpo ye ba beche no hwade wa hu se na police fo gina wo gentle so hwe na afei res besan de mako isbet na sambanet baba oni obi baba ma aware entokwa abawo muntam na abaya no yesusu se ode nkura no pa adwana firi UK aba eniti be ma na koye court enkrata ya de court nkrata ne bra Sam Bennett se Sam Bennett ye yesusu se obawia
eye obi ne obi ba a omote sa wafo ntino ye de bailiff firi Kumase okita sermon no e de ba enti luko hew ye de bailiff every Kumase eba so obi ni obi yire o somebody and somebody enkwala mienu omote ase o enye de wawu no na wo mo de bailiff firi Kumase eba no kire se nipa na odi bailiff no odi ase ne court no se oye Yesu baw se oye UK mampanyini baw se oye hwane baw oye so superb se ya man cars 3 efi se Kumase o senkra eba wo me national security for anything no emra no mo nkwa so mutimi operate at anywhere anytime ya ma o masomade a hyehye wo mosum emra na mo nkwa so ma onum mfuga so sanara wo Nigeria anything wo mutimi baba ye de o mo pehwe nkura mienu hu no yakofa police fo he obi ekitatu he obi ekitatu isbeto babia obi aheda building auditorium e fani pa besa 3000 hotels ne niam wo ho a amanfo ye businesses na wo ya de we wo ho a you scare the entire community and you waste our resources na ya bechi obi yesusu se watwetwa nipa no yamfa style se bi o yamfa style se bi na enkura mienu a nyame adom wo kura no yanwo wo mo ya asan yanwo wo mo nsago besa yanwo wo mo kwatira dentia yanwo wo mo yanwo wo mo UK a wo mo kita UK nkra Sompa FM sankura mienu wo ya twe wo mo ho amanso no na ye nhedam fa wo mo ho papa bia no a wo mo ye UK fuo no a UK aban ana ohwe wo mo no kwabranesi okita bailiff ode ba Sunyani esense wa huni se Sunyani ahadwo Sunyani panimfo bi mo ye thitless lion bi mo sini ni wo manum nti ha ya kura ase he ko Facebook he look security or guide Sam Bennett a wo mo chidi na kwa kowuram compare this to nipa yesusu se watwetwa nipa hye fridge ya ba chidi mpose na ye se na ye na nananom binum mote ho asenwe yaba besinna monka hwe regional minister asenwe yaba besinna wo me national security for nti so must this way be how national security this a minor case kurobia ampanifo ye serious kurobia ampanifo dwene nkora daache kurobia wo mo dwene entrepreneurship ho a wo mo dwene daache a Sam Bennett enye so ye kurom ha de hye ana nko ofiri baabi ana wa bia adwumante se afa adwumafo boro be 2000 ana nko ofiri sirem ana ofiri voter ana ba ya ana buti sei ye no wo masase so a nti ugidi se na adwuma no obetena ha bio ana opo otoa so mpa obeto antoa so ma nipa nya adwuma ye se ne de yesen ko ye ho a se na mo de be ye ho nti entrepreneur bia ana investor bia ehunu saa de we ehunu se na mo de investor bi na ugogu hu se ya se na be koso wa hu mantama ye wo mu no me kwana mani security officer na wa ho ya ne saa no adinkomo obeba ha sisi a wa ma ha ye be frɛ no na wo mo de ni wura ka anum no hefa na wo mo de ne koye na wo mo se bone be ne waye ade na esisi wo kuro num enti saa na te a enti obi ni mo bi wa aban mu nti no oni obi anya nsɛm wo Sunyani nti no ento aso asenti sese no so obi su ni obi wa aban mu na so wo access to police or access to national security a enti ono su ni obi nya wo Sunyani a anase wamfi a se ya on se hia ni bi ananka se nwe si ya etinka se Sam Bennett mponi o ana posifo ni a ayifo atwa ne fie hu ahia yi na covid akoba ya apan ana amidonyame sanga de ebesi no enya semtetoa you see ebedi hu nkomo sisi ya me wi amene papa bi bedi nkomo papa na bodua e wo saa asem no ho because asem bi to no ma otena ase dwene hu se esenka posifo bo no ho ban eye wo ma nye na se nei enkwada mienu a wo kita krata afiri UK a wo ye UK aban enkwada na se sei ena ekoso na se mu police fo kora e wo Ghana ha no yenhunu binum so mfaso se ya de a yenhu binum so mfaso
Ye who binum here go Facebook here police say Lance Corporal say you Bob no post here Bob no post wapeja na de abo yamana tade ahye enti o tenetene nsa wasambenes go back you who are you go back froko we are fine say ya na okaka sambene to police constable say sergeant wakosura ya sergeant because unya inspector wakosura aye sergeant and inspector po unuri na wo tia papa ente say adan ankora mienu ho nyame fa yebɔ ne nkyɛn nyame ɔmfa yebɔ ne nkyɛn ni abrantia na omu piepia no bedi nkom mahu asɛm no kɔso na tie wodɔ Facebook wati mantam ba ne ewo mu no asɛm wo si ya abrantia Richard yesu se watwa nipa hye fridge mu no busa sɛ yenya panyini bi wɔ aban mu te sɛ panyini bi wɔ aban mu a ɔwɔ aban mu asa wɔ access to national security for sɛ mo ma hwe asɛm no sei enti sa mantam wa ewo mu no ye won panifo bi no wɔ aban mu sɛ ɔwɔ access to national security enti obi ni obi re ho asɛm obi ni obi ra to pan wɔ ma to a wɔ ma wo nkwada no kora no wɔ mo nya Ghana fo agapade wɔ mo ye UK fo eno no hu ntokwa no must be the auspices of Ghana Police Service here ye di ye gold ye timba any maso fo sika ye di bi consolidated fund ye di ton tade hye wɔ mo no we na so mo di ye sika ye obi ni obi re asɛm civil case we Sompa ese police for the tuo efiri Kumasi enkran look broni hwa de we ya obewunu sesa kronti amakwa IMF no mo nwene aniti amakwa IMF no de amudi musika ya edi mfaso beba no mo mfa nye broni hwa pa na abehunu sesa de we broni se ono no yanku broni akonti owo access to national security ndi wakofa post for begu hotel adan ya nkura mienu bi ekwo mo na edi bail fufrin crime broni hu ade we na o kirem ko brofo kirem a we say oh that's why you go to IMF you don't think far. The amodemo resources ye ni hwe esa amodena sheka nu de na ekọ ba bi amodena ekọ na nne medi hu nkomo Sompa nie 98.9 FM duma de ni se nete ye fre no nsem a asisie me bedi nkomo bi sisi a ntrase mo bi sisiw ntrase mo bi ha asem bi hawa aha na asa de beba na ye de amada appropriate quarters obi de watu kwan o teteo o ha okoye wa yakaka de ye ko yew ye banane anase de na omde yew be ka kire yen ohene bi asisiu waje wasase o de amani pa afro ukita nkrata edi adanse asase ne ye o de afabra de yemfa ko lands commission yemfa mo police ne yemfa mo nchi ohene no ote obi aba obayi sofo wasoso wasisiu anasa oni akwadada oye teacher ni oye century ni anasa wa fifi akwadada no pese mo kana fisem oso ntia ase fabra ha na me fa ma posifo be ka asem no na me nyia dansefo oba na ehia so wa dansefo woni problem bia ote sa pepepepe ni edi no nti wo de ba ye no yenya recovery yenya prosecutor any prosecutor powers the one no advice education information communication oda say te said the papa no betena ha no kan ya solve issue na wie afei asem na eto atwa saa na ye target saa na dwumade no mpanifo a hyede amayen na asem city se na si wo isbet na ya hwehwe mahunu se de ne course regional minister de ne course post for no firi ne baaye omo national security for ya te ase omo the power so metimi awurawura ba bia brifu ya mehunu ne mfanya futuo na obi nso ne obi yire wo anaso obi ne obi ba wo ya hunu sesa mra no senete ye nanka ye ne ye be ma lawyer for ye be fra lawyer for no ma kirem sesa obi ene obi wo na omo wa amonone mra te sen asusto betimi ama o baba be kire wa ha no eno so mra no etesen but ye ne lawyers bedi nkomo after say no ma me edi nkomo awie na watie bi ochena se wu se ukuna tukwan na oba be fa ukọ na one na wo na ntokoba mo ntam te se Sambenet ba ne de na sa wo dwane de na ba na waka se mere mitie Sompa no se no mo kan no ntima me hwem hu yie ebia na wo ma miniska se ne ma miniska bi otidwam ho tontosi e wodo ma hinkuro a ekwakofa security for de o maba na watie bi ma me bra wonim ne nkomo yani aba yani ne bedi nkomo na osusu se obi aye na yakayaka die bi enti ode bra na saman hene Sompa tiefo ne Sompa somfo Kenya sintotro su jedu ahemfo amo ho nyina mo ho ye mo ne Sompa ahemfo
Ajo abanchi. Sompa hima. Oni Sunyani Traditional Council. Sompa hima proper. Ana hoye. Minim Sompa hina o Sunyani Traditional Council nti. Na apia kubi. Oya achia me hene. Sunyani Traditional Council. Oman hene chia me pani no. Ono abedi achire. Achia mo. Apa pe kwamfo. Mate so nso abie muku ha. Ya danfo pa no. Ana odifo amisa Revelation Church asafo mpanifo nyina Tonget eno majo na oho te sen oho ye pa na bajo wudin de sen me de ameboa what in fie sen 42 years old now you dey adwuma I chop me no amo eton sanchi kusua so nwumere mo na de me ye na wia na nwumere so ma achi kusua ene koko ne tombla oh ene sen ka bra so no mbaba ya wo hwa wo ye o hwe chire wo better ene o baba no ho be efe pa ne ho efe wo ho de efe because tumtum na efe pa de nyame ase na osi de na asi a eja wa dwendwena o de bra ensem sisi etiefo yi asema si de nana na watwe mienu ne memenda ebe na watwe mienu ne memenda ebe aya kasagu mic ne mama na watwe mienu ne memenda ebe nti memma no na otoso mienu no yemum beema oh kafra meba na watwe mienu ne memenda ebe some memenda ebe 2 weeks and asemi see okay nti ono yemum oba panyi no na otoso mienu oba otoso mienu no oyemum sabi okay nti we ande ne ko beche school na je okohia na yonko so muma ba na ofa no no na nyinsa ne oko odi ne ko beche school no a school of you know a mumfo school no ana okohu ne yonko mum ba ba na ode ne ba do okay nti ona ne didi ma ne nyinsa ne ba okay ne be wo be ba ya o akore fefe nya mfie be ye mienu e kakara be ya bosumi mienu ne Sompa FM na wotwe mienu ni ngo kwasi de bi ne ba friends akora na yade ache no aye mba ne ba no oba no na no nti be de na ba Sunyani municipal okay ho ane mfa ka so mirika ba ya mbeduru ho sese bo fa me de oseje si akora yi so Jesus Christ ho abera kwaji eduru bi so mirika ma duru no kwa san betena hayi ne na sifu ya sana be gina ho yi hu yes akora no we film Jesus yes akora na ne boa me a maame ne papa ne ntekasa ti se nkodwene se ma adwoa from ame mame a ona ne fere no beda oni ni nya na be ye bibibia nti akora nde efiri nya mienim o so onfie sai ete me nsunum onfie sai akora na nya mfie me ensa awurade so na no akọ papa nti aseme si duma sene de na nya asenketo nti metie o ye na se mumfo mienu ne be wo sa akora na oka bo mo wo ye na akora na nyemum oni anyem o na no se ye kora nti akora na oka sama mera sa akora kasa pa se ya wujina ho nya asenketo to aso akora wuye awo hospital ho no municipal ho no be ndi sa tama o mo ye de na o ye de na ti sa akora na wo ye de ne hu ye se me kwaje edu ne bebe gina wasana be si ye no ne me so mi kuna film nti kwana be fa so be ye bia ne ma hu because of kuna film da nti hu na ma o ye no ma mi ntimo na nipa me be je edura ba ko di mi de ka ba se aduru no wunyi ye agyan nti ne kire se bibia si nje se be hwe kwana me fa so a me ye nti be ro boni bia nsi ye nti wo de be sene me nkwana doctor na e fa o la aduru no wo anya bi nti gya ba na agya sana be si ye na nya de a ho no metimako tinya mi ani manko ho na akure Sompa FM na ja ya tete do ma nti visa akure ni ba fa ko hospital ko campus me try story bi time mo kire o se time be no mo ka kire o se akura na wu ka fa ne anchare me ko je do na anchare kwara na akure ni film me ka se time be no mo bo wo ama ne because o ko na no mo ka se won je do de ajai this time no o ye de ne hu so eni bia de na banka no kwere ene de banka nche se wawu na me hwe na be ye so ne ma hu se akoda na wu je se me soma sister bi kura so nko we so ne ba ko abonani a kire no so nko me na ko hwe mpa na wo no soma me sa akore da ho a ne sister ne bonani nti ho ne de kura ma a kire se na ne me ye ho na nya asenketo
nti hwan ne bo ma ne se o mo akola na wu ene bi banka me ande madwene se na ha ne bela be transfer de yakọ regional so nti ani nyina ne wawu ana o ye no mkosie ekosie akore nti fi se ekosie hwemuma ne bawu akore soro hedane wa suan so je se mi hu kwana me fa so me pata be ma na o Sompa ma watimpo me pata ba no nti hwa na ndi hunahuna na ne se wo bawu no suma wansa ne nyinsa ne bi eno saa de ndi ande tu mitin so hwa odun mi ja sunso eno kwara no wamfa ne bete so kofa akura ne picture Jesus otimbo betin dia kwhye de ne fra no pa kopem anwumere onidi obesua nti fi onam kwara okwa nwa ontinti afo nkese fi sa akura ne firi mu ne de woni bono so kwara ese atosi wo hu akura ese no ho be wawere na baby ono masenete no masenso de na yeba baby mumuno aha be wo ma me no ho fie piri do ma se kwani kwani ya betwa to nkosi fie piri Pentecost for aso de ne bi hyemo nti ma me di ifo asonda ne bi wo ho ma me di ifo asonda di ifo ba bi no ma me di ifo okay nti sansa na beduru sa ma me di ifo no ho no ti so wo firi ye fie ba afa ma me ne fie okay wa bakurum okay nti abaya no oro bakurum oduru hwa na sa ma me di fie America na se ne ba bi ma me fe ne kofi aya wo ba mum no masimu na bakurum no okay nemba abema na ma me di fo no so fo ma me ne ba bi ma fe ne kofi obutu be kwana no sei ohun na wa aye ne sei no to the sign no so ba ne nsem bisa ne se ade no ye ne sign se o mehwe ade o pini ko no ko jina ne nche o jina ne nche na o bisa ne sa ade no hu ya se wa aka ne nsai ayire na pia na de na he ne danim atopunu adidi se suso mumonte kasa wa yire ne force we di no o kan me no di ni sa na ono ape obi no yi ni si abontane no di sun no ko bonu kuna ma ne se be ba bete be ho kasa se be ma bi wo fi ha se ni no de o kire oso o fie we ma oso be ma nsa kokko kire no dana no no ko kire no nti ade cha papa no ne kuni mumfo mienu be ko police station be ko ye case mumfo mienu no ko on ne kunu no be ko ye case se na bidia ye ne yira no okay am ko ye case no way do ma se ai mo police station mo no na e wo pa no e wo ho no won be ko ye okay nti be ko ye case no nti wa se ne si memenda nti kwasie da ne be ko ye case no ti sa na bo ani hedanim nso ba yo be ye kese jabe ma na krata so mfa ba yin ko doctor ono so nte ka so be de na ko nti wo wa na papa anwe no wa aba bia me ye madwuma no se o be ye sign kire me bia di ne yire sign ye me nte ase me sign no school mu die no na ne be ye fie die ye lobi ne ye me nte ase papa nti mbisa no force bia nje se sana ono ya ototototo ne pa nje se o ye ne nsa se nje se be ma no afa ne yire nimbe makoro nti hwa na ode lete bia ma me se sa lete ode ma me fie prosifo na de ma no somfa ba no nko doctor no nte ka sento nti mfa ba no nko doctor nti mfa no nko hwa na eja na eji pipa yi ni me dia akure ye ko doctor aye wase no mase no ndi no ko ye ndi no ko eja ba hwe ni wie ye bibibia wie ye mbeduru fie pe ni bere bi ka chem se abema no ma hu no tetetete ba bi nchane ntu hwe ne plan ya ope kwana ye de dwane na kwasie da no so America no mbo police ni na ma ne sesei ye be me dia akure be ko doctor me ba me ye no ni wa adwane mi nya na nche no di sa na etera mo me nkonko pe no wa de ma police ni ba ko ni ye chiri duma se kure nyina ma hu nje me ba o first day na one suffer ayi odifo no sa ba brante no to wase no mona no de chin ya eye mumfo mi no ko police station ko ye complain no dan o man kope suspect no e wo ayi Sunyani e wo do mase charge ba na no wa okotena abema no puna chise ya na ne oto ansa ase ne hina ne wa so de ne sa akobọ akọ edeni gengengenge sa ho mi nya na o hyeko nti otena ho bere ya e firi be ye se
tere we ko for ho no se ne ne minni no ko se ne o ko jane na sata no obobo punum ganganga ne nipa ni fi ho ana jane na be man ma me fi oni pa hede no be man ma me de no wo de ni so fa me de no na sof ma me no wo ho no ena wa musa mum ne se aden na obro nti ma me na ante se ye bro ne ba punum pam ote bet wa musa ena wa me pedi pa cross wa hwe na te wa ate ase ni munyina okay wa to so nti hwa ne okoy Sompa FM o sore ya obaaye no na wadru ba bi a ayi o sore ye no a okobo opro pam obi a mu a afi o so sore firi ho no ananya ho na wadru Sompa FM ba bi na wadru no na me busa wo eye wase no a okobo amane a o so okobo opro pam ana also police for no man report ama sefa no doctor ama ka se o mo ko pay no a o manhu no aha nti nko ye ko pay nko doctor ne baaye na ade chen dwoda na ye ko doctor ye ko baaye ne bi ka kire me se boy no aya ahobo a wo hwe na wo pe kwan bi so afaso adwane okay nti wa me ne sese hwane da be ne me fere police ni ye obeba nti wa me to me na me hu brafo bi ni ne beba ne bra bi so betana bra kofi ne ndi tu na sa na etia me kwara boy mi ninnu okay ne me all oni ne me so oni na ye ka ho ne de se kodu a me kire so oni ne nsoro wa che na ma nti ye kwa ne bra ne di ye ni nkane sa na wa tu ka ye ba no ha ye tu ka ba boy no aye ready a o de ono wa se ne da ye o to ma se ne mo na no o ba be se na so oni adwane na odwana ko so ye de ne ma me ka o tim de ye ba kurum boy ne ye odifo ba no ne ba ne ba ma me ne ba pa so for ma me ne ba pa ena okoche mum ne da ye no okay nti o ba no onu ahu bra kofi na ne bra ko ogina ye no eh mine na wo ko na no so bo na ma ne se eh case bi na ba sister ya me kwotena be fi hoyi ne bala bi ma bi akofa na se akore so akora mo borofo bi ne bala boy ne wo mu hanti ye kopeni je se bala ni so na teka ni no ola man mia nti nsro se nka se me ni wo egina ha ka ho asema enye papa nti me enko petokuru bi mu nyina nti na ehia se bala kofi na afro ka no boy ne ka na tene mje se ye mene no ne me kwa me tia se na bala kofi afro ka ya ko bala kofi afro ka ya akwan sa o de ne ko sie ho ana o de ne fa akwan no so akọ continuation for bason da na chi ne ko gina no ne ne ke ka na sa bala afro no so me ka se be enko pe no no baby abaso be fa ne ba akọ fa baby a be pie ne so pere ko a ohun be okay se be ntino nti wa no tu kan bu na ne se bi gina okoro de be bo no bra no so timo ne ma me ka no bra na on bra na wo ko hu na ka o se onko bo no mo ko se aviro ne na ye wine on ne di hu ko so no le o se no onka bi ma no ne ka me de ne ko doctor mboye bia no on hwe no ntua okay ka no nti be nko pe be nya no be gina ko ne ho ya wagia tu se wagia tu ho ne de sa no ka kire sa no ka kire bra no hwa no be ko gina nti onya hu se boys na ba be ye dodo na no tu ka kire bra no tika ni se ne na me no wu ewu nkwa ye bewu se me dandie ne na ye nyina ye bewu nje se ka no o tu ka ya ho de ne so ne so de ne ni kire se oba do ma se kuruma be be kire nti so si tan so kwani so aye tan so kwani so hu se wo so police bari ya wo nti wa ne boys ne fere police station ha se boy na o ko repu ga na mum na be pe na che no ba hu na de se ni wa ye nti o di speed pound na nkwa no so nti ben fere bali ya ho ni ben che ka no sa be fere ya ko no kosi ho no na otwem no otwem dia bo police bali ya no na dai ya je se bira yisu timu o ka so o yire na ka na de be hwe wo nti o bo bali ya ni ma ya dai ya otwi fa so a wo ko na o ko na ni nkakra na tai paye je se ta na ka fa wa na bira no o so ni sei na echim sa na de be ko hye ewurem jonwu sa police fo na eba na o obi ne fa na o to ewurem o dwane sa ka na esi what police barrier na no so ayi da ye free ayi adeye ba no ba paint na say ash color bi after barrier no da ye free adeye ba no na esi wa na say sofu bi a wayi bagbo obi gina ho no I see as na say
ayi suspected rapist no ne car no car na akra di dwaro no so for ma me ne car no ne car asi to aso nti e ba asa no na ma mfa sababu onya ebe nwa be di ya de bere wakoto mu mobrofo bi wakodi mu bi ene be pe na chena wo dwena wato wura no nti hwan be fere ha se car no akona sie dwana mu car ne di esi ho okay na me e ba asa me ho awusu nti mi nipa na be fere ba be fa car nti ade enwumira ne ba ya ne ba police station be ka kire be se akwa no ye nya no we dwane na mu car no die ho adwane gya no nti car ne si ho ti wan police ni ba kwa chense ese case na yemi nsa beli ya na okobu nu o wa asem ne ba be fa car no so dia ba se Sunyani he osahe no ho so be case nko ne be so be de nko ne me la wi nje se me de me akora na ya sa ne me ye de me pe ade chene de ne ko doctor me san ko bi ben nye hwe na be hwe ne scan de ne koro ne ba ne no ma ye ya nya nwi ne de ne ko ye ne me ko wi edi baye tiri na oko hospital no mo se de na ha o ayi wase no sa ana so no be ma na ne kodai no o force no ne dai nti se doctor ko yen hwehwemu se bia yade bi wo be ma na ho nti sa hwehwemu ne nti kwa me ka se na ka bebirebe ne ba na se ba nya ne sa bia be ma na kwara wa fa no yade wo no ho abehu ana se bia one na nyim ana se bia bi sa na mo kom hwe na bebe ma na dure sana yade wo okay be ma na ho a ensane okay nti be ye sa no ma ni nyina wie ye ma ni nuru ma me de ne bae okay nti mbae ne me sane me ko ho se be ko twere me de letter na be doctor na de ma me me de ko ma police fo ne se se be twere Sompa FM na no asem onu police ni ntesan me am so me die cha me so me ntesan o bai so anka onana so anka tesan no so awi nti hwan ba ye ne se be nyani pa o tesan me me kwa nka che be se ye ko doctor de ya mere doctor bi wo tesan nti ona ne kama ne twere ye bibibi ya me sa na te se be kopi ni pa o tesan no wa the police no omuni sign language ni bi o me kura mbisa be bele bi ni bi man pon ka che be se ni we de mu mpe bi na asema mu ede ne ba ha mo ho be kire mo o nie madam no kope bi ma ne bae madam no ye na esi ni obeye ne sign kama ma ne twere na no ase nyina kama wieye nti ewo ma na me frɛ madam ne se boy no ma ate se bere wukuru bi so ora so wukuru bi so a monya hwehwe ma ye hu ba bi poten a ohye ne ye nkɔkye no na kasa ne na yi beye 4 days ne me wo hɔ anwumera na ba frɛ se be dimdika de ka be so amane ya bala wase ne twa ato wase mum no we minato nje ze me ho andete ya na ada ne be yim no mini to ya na de che ya me de ne koto doctor na me ko fi akwa fa na ta nduru hɔ a ka na me mini nse e wa police fo nse nti se tie bia abusua ne beba ne ba be ka ase no nduru wa ka ni sifie o esifie ma me di ifu ni fie kana mu se si adon na nka brantie no edi dwane no esifie omde ama di fo ba no ne ba no filin kana ne be no no akowurewure maji ka ne ba hwan ono so yesofo ma me di fo ne ba boy no okodi mase no ne bela o wan kana yo baaye sofo ne ba no akowurewure mama maji ka se ka ne nti ka ne hia no se wo hwe de asa na ete ka ne nti no baaye nti wo anya ka ne de akoso nti nyame ne mani boss o me hu ka no kwere na chese ka bibere ba mi bo nyina na amane ami hu ni mirikatuo ne ayi nyina nti ka yi ni se ka si de yese de na aduru ni de nje se mi hu na me de no me ko doctor na de ko hwe ko ata ya de na ko mpabu ata de hwe nche no ndi bi ko hwe no ya da won 9 ne na mumo yare ya wamina tonto be da a kire ba bia ana ho de munya nurse fo ni mo oti sign language me ya ne me ye me ninye oka mi hu ne ye papa ba na yemu be ma ni ba na yemu be ma na so yemu nti mi ya sign mi hu na ni so nti we kwara ndra nka ne bebe yi ne doctor na mi mi sanse se ne he ne ya oda ni sei ne ye funu ne na ya se na furu ase nwoma sei ye ne ya ne bu ha so ye ne ya nti ndra ne ne baba nyi ne be sana twire nuru bi ne no ba me kotoye nti asane de nana
awere ho e na odi abedan ye wo aha saka no this say what's in the way o fie na oba na oyɛ mum no so no so way ono so ofie this oni mum fo mi ni na to yenu nete what's no ɛyɛ mum e na oba no so ɛyɛ mum ono so yɛ mum e na onana no so awu ono so awu ono anka ese manya na akora ne de ha ndeze oba be ma no mum no ono so ne tibia tesen obi a ne yire ada ntese ono so ne tibia tesen wo mum fo de ya mum so omuni ko o de ne sa bodere nse wugina wa so otwumuti wo je sa won de akwa de so ochi ni se ya kenya papa wo mum fo de nyame anim ni asane ha na papa mum fo mi no am call charge of so ko ye case no that very day na no o man kwan ko pa brante na ono ana san ko da ni police ni kwatana kwana no oropu no ni nsa anti se ho mire nu so nya aboafo a nka be che na asem ni si ye no sofo ba no aye abrante na ono wase no ko da no waba ho o ma ho mi hu onti asem na na wate o se na sorry ne de say no forget a allegation the okay nyina no ye lokwa ko hwehwe asoro no wo hefa kire mu asoro ba bia wo I friend testimony temple so for mama no da no mama di fu e wo hefa sa e wo sa kwana na fie piri kwana na Pentecost fast on the nia no no so na so jo no ne babbe ma ne yes ade e na yesusu se one ayi nti o wase ne ba ja se ne dia ka na ben san ka ye no enumere wo ha ne sofo no na be ma ne bela ma me ne ba na o ye sofo won kan obaye ora o dia chopa bere ne me ne se nipa na wadi bone no wo he a wo mo no dia chopa sofo no de chopa bere ora ba bia ni nua na wo no fere na onya na ne me sa chopa ne de me nkora na me de ni be ma no nya me de ne ba no so wo abusuafo nti me nko mi nti nyina ha nyi a chopa nra kora na me ka yese nje sa chopa we ne nka na no twa hwe yi a nka me da ko na abusuafo akwa na se wo twa hwe otoda da so ntwa ya de bia ni ne so sanya sebe nadene wona ne da ya nka ye baba empofirimu na wona ne da ya ka we bia ma te so to ora ni na furu ngoma nyina ye ne ya na sa brante no wansusu ne nanda o yide no so se kire kwa nya mpa so fom what's ba no oye cute oye ketekete ana oni ahode na onye bia no ho na abrante na sofo maame ne ba no oso wate se me ana oso no timi mu ane de share dan no na me ma se no na nkro ti abo na oti fisa ne ba no wi ndi no kore why ha nti se boda fo ngoti aso kro ba hwiase na je tan bi ona ma otete na tade na na all so na yini sei no o se o train force no kan je senya paso kwara fom no de na toye ewo ne maame ni fie matress bi kitwa bi da fom se se ewo so maame ni fie ono bi man ne dani no ye ne saade no e na Sunday no wa hefa fie pire kwane ya eda kwane ya bayi a wuduru domase a kwane na ni CAC ni opposite okay edem ko fie pire mate Pentecost fast on dani wa kire ho ha na ma ni fie wo asonda no so ha na e wo onim de me ya ma no se ochina ise ayi wase no we oba ya se wa kwada fa ko anti no wa aye mere nti o fie wa da na o so kasa no won hyedan te na otumini ne kunu ndi nkomode ne kunu ndi ona na kasa pa be ma ne kasa o mo kasa bi ate ne de ba do nte mimi mo ne mente te se ye no ye fie sa ne ye nti me ka be ma me yisi be so be ma be nya na sa me ka ba so me de me sa ye me no fisi ni nyina nte sa no so nte sa wo mo nte sa wo be sign okay oni me de me ye ne se na me ya adoma ochina fre ochina minimum se wase no ho ya wahu bra na me phone commander regional police commander case no mo akwa no the headquarters wa me ye fidi keto mu ho na mo akwa case no wa akasim na fe akasiefo na som se be ya regional commander be hu de ekoso no mata o de meka na wata se mate na afi no kura e wase no
na the regional CID for na yɛ ahwehwem police no egugum ɛte sɛ ahemfo sɛ wata sɛ yɛ wɔn ketewa na yɛ wɔ akɛse yɛ aha ne yɛ nketom nti yɛm yɛ adom a sɛ wase ba no ho yɛ a mɛma wakɔ akɔyɛ case no ɛwɔ CID regional na afei yɛasom afiri akɛseɛ mu hɔ nti yɛma ɔmɔ yi afiri ha na ɔmɔ de aba ha na ɔmɔ ayɛ hwehwɛ mu wae sɛ bi obi yɛ ntimi nyɛ kululu biara na deɛ waka no nso ɛyɛ ɔbaa no sorry sɔfo maame no fa ne sɛ allegation nti yɛbɛkɔ akɔhwehwɛ mu na yɛne maame no nso adi nkɔmmɔ na ayi ne ba sɔfo no a ɔde dwanto abrɛ no ɔkɔ anasɔ wɔ ha sɛ ɔbaa hɔ a mɛka kyerɛ ne sɛ akwaraa no nyɛ me ba nti menkɔ me nti nso dwanto nti ɔnkɔ na akwaraa no wɔ fa bi koraa tee case no wɔafrɛ sɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛba nti obɛduru a na ɛwɔ hɔ no ɔne no aka nti sɔfo maame no ankasa deɛ a ne ba no ɔne deɛ ankasa no ɔnhyɛ da mmaa hɔ ɔmfrɛ wo nso nti ɔno so kɔɔyɛ agya ne nsa kaa na ɔkɔ mahuni mente ne nti bi bɛtɔ sɛ ɛsi fie hɔ ɛni police station kaa na nka ɔde dwane na ɔde kɔbɔ police fo bari a ɔno koraa no ɔka ɔla ne nsa aka ka berɛ ɔbrɛ ansa na ne nsa ɛka no brɛ wɔ police fo ne nsɛm ansa na ne nsa ɛka no wode gya ama ɛwae sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ kaa no wo sɛ ɛsi fa esi asɔnda no ho wa fie nanim maame ne fie anim aka ne si hɔ so akyɛ me no woni ho esi hɔ meba hɔ wae meba hɔ mpɛ sɛ oba no sɔre wase ne ho tɔ no na afei mede asɛm no ma ɛyɛ regional CID wae ka wakoma to yam wae ka wakoma to yam akyɛ me gya no kwan ma me na mentoa asɛm no ɛso Sompa FM, Sompa FM, Sompa FM, Sompa FM. Ya boy, ya back, Sompa. Ya. Olumaya dasi. Yo. Hey, and you na green. Olumaya dasi. Yo. Hey, and you na green. Okay. But you know so Oyanu, Yanko na chiram. Yanko di mochi papa senior. Oni bie. Na mutu kan bi manu. Amani yanko tonu. Yanko pon betima ayi bibia ma. Ya no yedi kan. Enye yanko pon. Ba ni ma Sompa kwana. Sompa FM. Sompa FM po. Nyami chiram. Akoko ni bokokuro ko. Na chami Poku na media sidema Sompa FM nana Poku Piesie fase panao na mponeo ma ba ko na mini ni di ochia mini mo ani ni tikese no oyo man hin chia ni wodomase na se munyina ani o se muye aduma ba ko ano ya man hin okay but nyini mo so Yanko na chiram Yanko di mochi papa senior oni bie na mutu kan bi manu amani yanko tonu yanko pon betima ayi bibia ma ya no yedi kan enye yanko pon ba ni ma Sompa kwana Sompa FM po nyami shiram akoko ni bokokuro ko na chami Poku na media sidema Sompa FM nana Poku Piesie fase mo me papa no me na mponeo na ma ba ko na what dey koso odomase o dey wa trase o hwe emumfo mienu na be ma emum oba emum na o ma wo akwada akora 3 years no wawu na mum nipa da sane na adwene mu da ha heda kwachi mum ne na da hwe mum a one ne da no ntimi nkasa or just imagine be in the shoes hwe mum a one ne da na ne ho kyere no na one ne da na ninye ho na ninye ho no kora na ojeje ho kora mum a na ni age ho ade no kora na ni age ho ajeje eno kora no na da san na ninye ade na wo ye no ho na wase aboma no you see na emumfo mienu etifie na emumfo na ko police station hwa me ba be kinkan emra bi di akyerewe se disabled se mum
Sepim for Eco Police Station okita special amnesty, special treatment. And this obo pim for the case is different. Obo mum the case is different. Obo disabled the case is different. So what would you know? Now, Odia Fanisia Yana Makaita and Amish police attire. Me admire women yaya, and guys, I may sure send me them. Men come at them. That is why me and Casami for paper send me resignation letter 207, 206, 207. And Gammy by this time, a chief inspector. Can you do baby Mako school edu crank and send me ASP? Because na minimum woma kakra. Ntinka me we animu. Because nka makwa animu. Time. We any treatment omo de ma police training school. Say a mum atiman nanti man yonko ne yire mum ababe complaint. Say language you can want because sign language or man your police training school in our time. Ebi an no musi amintimi nkyere. Wahu sa time no kra no ese se bibi ginger now sorry now kobusa what is going on? Because no more information I want to say so what the net track say young kwana me be go dey oka no wo want e Zimbabwe ni ana say Canada ni gina na oka Canada kasa na all ma sign. You have to report to your authority. Can't I see one report to say ebia na obi ku obi na obeka kire oba ontimi nka na wa ma de ache ansana ka etu. I don't think say this is true where allegation or chemaka ko hwem na sa me ko hwehwe na se ka no e yam panyina mpa se ebubaria na mo de ka na masofo na no mihia nti akwani gina ka no ho a asa opentam bi fitani ni pentam nti omo hu na Poku Piesie am yesa akwani wurawuram akwani wurawuram fitani wurawuram na sofo no su wurawuram se oja me na adala nkofo hu ye omo wurawuram sei sa na asem nam kan so ayeba oni omumada na charge office oto ho mumfo mi no aba be ye complaint wan si ho Bia homa we mama na me mama yi na yankwa ya be ko sisi ya ati senya mantan we ena bibi we be sisi ya mantan be ya eya semu ya dia sem kureni na region ben kureni Sem kureni na region ben kureni video na dia sem kureni na region ben kureni asem we dia nu wasi okay kantani ni shika bono sa su na hebo center bia na hebo center hebo Nia odin dubina ene habamba ayen fremu awosu yade tugu ma yade tonkuma bere ejebra mebo center ene mama meme na age 1 point na manso ya mesima efise adabri John fan club we guno ade san wo yi ntentan we guno wotutu osu wonko abo ene wode asase nyowam enti osuma na moto nemu yade be na echeche wo ya na obema mu hyehew afo ya ketekete ya na otu asintini twetwe anansan bi na ku bema tomireka ko ejebra mchen betu asiama minia ba ya no asekekao ensu fi bi tagu amanka kura ba ho wode akura yegu kawa koma to yam kwajebra mchen na ukunu besifie wasan to card ya pe wo so na nso ba yo besima nye no ko process ho ha obiara kokram na to no fu anasan kana be wonu mu a ejebra msebra no betunchia sima moya de so a anu nkire se woni anu adu ya de bi ateche wo kwajebra meba santa na nso ba tie sikenken hwehwe ejebra meba santa awo Sunyani would one Estes Kwaniswa, while Ben Brotherhood a Sodan, opposite Dr. Achrako, Kumasin so or Shim, School Junction, Presbya Sodan in Tempe, Anasa Fre, 0242 764835 and 0505 740223. And Jebraham say, what the idea be about in chain? That's what would grow. The idea that seemed to us. Sambra Bejusika. Say. Agabus uwo Sunyani magazine matisa mwabiye muku ha ono King George zongo hima uwo etia hini krum matisa mwabiye muku ha Eja Abraham Herbal Center
Dr. Majo Mira meje so boko de Erade adom na umpai bona o kala ya feel na mento say oteti habandro ntino ya na wateti bi no wanu num bi na wasasabi ah see na me pe aluguntu gui na haba ni bi okay na ma pe ni yin ni bi okay na ma pe na bana no bi okay ne miensa me wo na ma kan bu na chere say na menua me fa hwe kan na me no ice cream abele cap no abele na edi dua she cap no menu mi na nopa mi na enyimre anti cancer yes. Anti cancer yes na say wo nam no wa she cancer condom me no ma bo me ho ba say dey obi akọ vaccine say or preventing itself from your diabetes me so me no we abo me ho ba say me konya prostate cancer we say no me ma dey me konya colon cancer me konya any type of cancer bia do your banzo no bi we actually we free anti-cancer do bien we chain sa aluguntu gui ahaban ya mekan ye apre na ho yen kase yes unya bia na watiti na haban ni be fresh one okay na wa na bra ni bi okay na ni hini ne nso watu tumi kakra na wakane me ensan nyina agu na wanu anopa cap kitu na me kire wo anopa tu enyimire tu eno ano yes gana wa duro nyame acha yade o oh bise obia no onya breast cancer obeba mencha na me man is aduro ni bi I see obia wonya breast cancer na prostate cancer bia me make sure say aduro na me de be ma wo no me sande no so attach say ma me ko pelican na no ano na buku e basa nyame tumi so no enu tira mo boy abaso say ba na breast cancer dia especially say nye bibia o nyame ama ya haban no hu ni dia ye de bo adwuma show no yakopon ni nyam etinana ye otie Sompa sabre me na ba be tija Dr. Abraham Herbal Center o hwe echa kwa yo estate brotherhood asonda na chipe jimi number eni de na ho brase kwans na frame minim ya de hawo ena minim ba bia wachina kodu 7 da bia me ba me ka me se me nya de nsi obia ne mu kakra na urade de adom me efa me na sunkunu na bu gise da bia me bo me na di sunkunuku yes na se wonim se me no ka asem kire yen ape na ma fa chiri because enkuransa de ye ka ba bia 7 preduasa enura papa wa ene kuroso emu ehu pa oti mo me ense no so go be yo nyama bia ndi majedi na na sunkunuku kranzan kwa be yes not man kesim ba me de na meti anafo ba me na de yankopon fa ne kransie ono na eye aduru no ena ebedu meseso ena me nso akokra ene na wadaroma abedu mesu a o ma me kwan se me meka sanchire atifo enti de yade bi ha na me mo yare ne so na Poku Sunyani krodem de maka chire atifo se obi a wo se wanya yade efe ne hep b eno ne yemrante ne cancer ba ye nkokrafo no ye kan hepatitis B wonya hepatitis B na otiwo obi aka some negative perception bi ato wadwum se ni adura mesro o ya yemfom so mimi tumra na ma kiresie mese ko ba bi e from municipal hospital disease control officer okwaso hwe nurse ni abayo aso no Mrs. Abigail Mensa na bisa ne se Yen Dr. Brian yesi ni nuana na okusko KNUST wonya saa ya de fen hepatitis B na omunnim omotna se ama na furu hu ne ne nase tata ye no na kanida so bie no awurade fa ye nso sane ade is it true or false nyami gusu ye bio but the onji ahabamani no the onji enubrani no na chese one Bible twe manso because yankopon aka no na asemu se yenni aduaba no na yemfa na haban no nsa yade sa wati ase yade pie ni wiase a eni aduru emomenka ase me oyare nyina no aduru ba ka krebi awurade de adom na mesa e de show no yankopon ni munyam na da bia se de meka no I am just an empty vessels menye obia e ya dombi keke enti o ba me nche afa ni padua na ote woni si nchen because enye ma ho odene enye minim de enye minyansa e ya dombi keke na awurade ama na so me so a yenya haba ma munim de a ye de sa ya de hye onu yankopon de ni munyam enti kan o ya de kire me na menchire o se na aduro ho ana na aduro ni ho medase aha Sompa FM 98.9 megahertz yewo Alaji Bay corner abrosan mu night market na ene a wutie fi Dr. Abraham Herbal Center menso mi wo Sunyani Krodoma estate me ben
Apostolic Asoridan and as a Brotherhood Asoridan. Brotherhood Asoridan ne Dr. Cheko asobiti no ene die nim hwe ne mu ye wo Brotherhood Asoridan na chipa na say ye ben Apostolic Asoridan nyame hira me de me number be tu dwade nyame kana koma o se wa china brain ya de eye ne se ni adu no je na pra na be so hwe mamini kana tiefo bi mo ase obu o ma me nchenda obi so oba me nchenda na esan se da du no si yema no nti odi me ho adanse de kira foforo nyame hira mo ebia na me ni mo hira 1-on-1 ama mamfa ensan to nse mu anam ase ba minim se nyankopon otie nipa kokko mu mpai wo da bia me bo mpai ma mo nyame hira mo sanso no obi nso a broni se procrastination da bia wo temenka o impo wo temenka na nso uja me hokko ba bi as still yare na anko me pa chonye se omo nya de omo se betimi ana omo ye ene a watemenka je nambai na bra na besohwe nyame sha Sompa FM ni Dr. Abraham na otimi kan 0241 to boss na choni 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 Mrs. Last one I hope so wafa because yana me mama emira phone number ne 0241 14 52 33 nyame hira aha Sompa 98.9 FM na Dr. Abraham Herbal Center ena otiminka enanyimre koso frame me number no na me ne wontwetwen komoda bia me ka me se atifo se mumu ni ho yansu ye ni ho mo na mama Dr. Abraham ye bi mu atu edin se hepatitis B specialist e bi mu atu edin se breast cancer specialist enye bibia o eye mo dance papa mu difa ye ho yenso ye ka de hye yankopon ni monyam se ye befiri akoma pamu na ya ye nu papa ebeba na besa yade ama ahye onu yankopon ni monyam enti bia na ya brante wa ko wura tukro boni bi wa man sansan begu be ma no ama obema no mu aye gove emu aye mrete se 7 kontomre de akaja no anase ama obema no ya na eho ye ohene ubetiti na sansan bia begu ana sometimes ojonso a ubonsa anase oye ohun ya bonsa nsufita bi efi obema no mu ba adu level bi se namu yade na ma obema no fon na airphone enu achi na nke be sa anka uni problem ba meka e de hye wo bose unya enamu yade na so ya branch na wantitini ya umpeni mfie so no no matter what whether you like it or not ubenya prostate ada say prostate cancer prostate enlargement and as a prostate disorder enu ntina obehye ne nso ahwani ya nansen eya na ota Johnson tente mesrew entrance man namu yade nkoma yade a ye frɛ no low sperm count na ntimi ama wa ho ebasa edi nsem pi beba enti mesrew muntu anamo na momra Dr. Abraham Herbal Center na momeso adu papa ne hwɛ so awutiem we oba da bia ye kan we say we don't mind the body but the engine is the most essential or the most vital part for us so what you say because engine ho no e ho no yankopon ahye da Sisi ho e ho me frɛ VR a very romantic area na yenso ye the pen drive about be download vital information na de akoye ya de what you say enti so ye oba emfa wo ne wo ho fe e bia wo achinyam in fact enoma egu achi no ya etise menken a ya packing wo ekoko bottom na e dia good trog so in fact o kwa wozo nyame chira e bia na wozo de no wo animanyam what ya say hwe wani ama dabadaba o ti ase na hwe okoko ade ba kwa mani je won sa na mema na ka chem se me ba me nka o me mere aja se mu ni akokra de ya mema mrante ne sa ade o mani je won so ba be hye atade bia kakra hon na ne dimple no ne no fo na no tietie mrante de mo kana America no eti eyade a so attractive oba bie no ade bia meka oba bie no ho nyefe na mu odie ne se opon wa ho fe nyina achi de yankopon de adom nyina achi enkofa nneoma bi nhyehyehye wase ho emma sebe ho nye se ebe tight
radio is machemo a draw bow you so be ma wase ay tight e wachi e wa hwan but ye enemu yade bi te se gonorrhea syphilis chlamydia any STI infections bia ba oba no wase a ensunsan so obehunu se e ho be ye ohene e wo mu abon se ya na utiti ana nsansan bia begu o e betimi ama bironi be ka se abnormal discharges enso bi beta gugu na no na se gu cha bun se na e de enka boni bi e ba ho obeka so oro wa mo ase ana se pio tona obuza ya na ase bibia dron wo down ho me pa che what say this ade no yes me da se ni nyina eye bo nkai ana one of the symptoms catch us wonya enemu yade wotena se cha ababa wase wahye ne nso a nansen wo menses ne mayi enemu yade ne ho nsunsuan so no timi de sa ade ne ba enti se obehwe na obetie mie na wahye ne nso a obehwe a wo menses ne mayi ne nyina achi no adu level bi se watenka no so ateko na so oba wo menses ne jai back obitimi frame doctor 2 years ni menses mother oba pa onya ntwa bra na si den onya nwura menopausal stage na ede na wo menses ne emma it tells you that there's something wrong somewhere and utia se wutu anamon ba Dr. Abraham Herbal Center na me ma wadra e be clear in fact I didn't be here but say I don't even want to talk about that. O dia ne se obeji number yi na o de wa frɛ me na wa ba be so ahwe number ne emienu de onsa be kan bia obetimi afrɛ na ni nyina Dr. Abraham number na 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0242 76 48 35 nyamishra opa sa wa pick number no 0242 76 48 35 0242 76 48 35 yes we are Dr. Abraham Herbal Center number na utie Sompa 98.9 megahertz radio kesia abasunyama mu a ebo adwuma gidigidi na ne a wotie die a me ne wo twetwen komo sabri a me wo Nsem Sisi show yi so anana Poku Piesie eye the host no de eye Dr. Abraham Herbal Center tiniye Dr. Abraham Herbal Center anado do na so frɛ me Abraham Herbal Center because me akokra Abraham Herbal Center me wo estate brotherhood asori dana chipe odofo mfomso ya minua bi mu ye ne se o se doctor mom yare so doctor me midie akwese me wo hania wanka ho asem doctor midie yade bi a ama me yefunu santese ama me ankasa adu level bi se yesi manya yade efe ne ulcer me nso me wa me ka che se wo ulcer na se ulcer di unya me nka mfa ntumi ba me ka de show no nyankopon ni munyam se ulcer drew just a matter of 1 month 3 weeks tieniye me se ulcer me ma wadura 1 month 3 weeks me se say 1 month 3 weeks enti wo betra se akono no me nka sa abrofudo no nyew se no na wo pedia odofo konom but so pedi be to say once and for all any instances bia wachiri well prepared and undiluted herbal medicine dia brana beso die nyankopon dia dom Dr. Abraham Herbal Center no hwe me pacho enche na akokra mi bu marketem wo yo ba ne be ma na mo akwa aware na sa wo ne ma mesro emfa ni nyina kosue oba no so se na onua ma no mu di na tem na enye de hianie na wa sori a wo die bra sika na o sori a o tom paida na wo mienhwe me pacho tie ni pa ani de ni ahobrase kwanso sa wo ne ma ebetimi abase be market achi efriwo me de enti amesi efriwo no se bia na wonya namu ya de bi pen enti ama wo low sperm count enti na me ka kire okitu bi se bia obeti no e ma oba ne ntibi e bia na wo low sperm count tie basa na de ko hye oba no nko a echire ko yenhwehwem ni ehun se ya de ni fiwo se enhwa yi what you say enti na mesro se problem bisa wa ono ba nyina mo nkambo sanso na onso oba emfa wonse wa wo ba ko na me de me ne bra kwaku me ne me ba kwaku papa ye wo bra ko eno de enkanhwe ana o chia me ni mo meboa because ebia na wo sabre no wo ye no problem bi ani ho but nei wakwa kunya
fibroid nso timi osi akwan ana mu nim sa exactly etimi stra sa one ma the two of you should combine together na mo ka emum na mo mra Dr. Ibrahim Herbal Center na mo meso adu papa nyankopon na hu mobro so e de adom ye no na oba nso so enchia to da so tie ade ba kwa me to ayem se bra Dr. Ibrahim Herbal Center nchen se oba me na oto nchia de ntia me na oto nchia se mahu se oba mabu wachina bre eye o se nko ba bia bio but mpanimfo so aka e o mo bible mu se etietua nso fimu na da ko sensu pa se bia bia ko ene se o mo nya de bia yese konfu boni a watan yare fo wa ma konfu papa ba no yenyina what you say entimi mu o ma bomfia da de o mo bitimi ano ye but ye abibidra adwuma ye etese school ayeko ye nyina bia yo university ba ko ye obi a oye na masters with the same university ye obi ono oye ni PhD with the same university ene ye obi nso a ono nso ye degree ene ye obi nso ono nso with the same university wa afekra na oye ni diploma but ye nyina ye osua pon ba ko mu enti that is the difference oba Dr. Ibrahim Herbal Center wa baba bia ye PhD ya ye kura wie doctor degree ya body ato ho eno ya bibidro mu de de azie eti mauna moto na bra menchen wo estate brotherhood sorry dan achipe kan wa koma to yim ya de na wo so no menya negative perception within yourself say eni adru eno de mfa nche otimu da say nya me hompo na obeba ya de no wadru na bomba ese Ewurade Nyankopon wo na obo me o bible say o mantam piam ni nya ya yare sada ene Ewurade kyem babia me nkwa me ho beto me na babia nso ni wa wo kwa ye no beto nchia te say Dr. Ibrahim Herbal Center nchen enti adentia o hwe akom ama otiri apopo emema na amabo adablijo no first na kamundo na shorty ene me de aba osunu kuntum tieni esanse obema ni mu ayemre ayegove no ntino o ofa kra ka se oba na ofa e ka se one oyire ekokumase akodi dwaba na oyem hyehye oba na nkasa na ofa o oba na ne ofa se one oyire oba na ne ofa se one ne oyire ekokumase akodi dwaba na obo afu abrantie adentia na se ade ni gina so kire ben abema de wo ho unya oba na wurugura basa na uniska kro oba na ma usika eno no so nkire se wo beje osunu kuntu na wakoti ada unya adwuma na bema bia unya sika ma yiri dibi woti ase mo ntiti sika ma ni na bema pesa wa bra bokoso no 1 emfa wa wofo ni agro emfa ema ni agro ena emfa nkola ni agro ena nse ya abode de me afutu ame wo mama na me de me number be tudwa last one je na frame na beso adu papa ne hwe Nyankopon tumi so ba anya ma hoden Ewurade ne be oba me ne woto nchia nya me shira 0242 76 48 35 0242 76 48 35 last one me boss atransi dey say me sorry call 0242 76 48 35 Ewurade asumye nkan obi asema no fom ya mo fanche me da obi biara se kositi Sompa na Poku da bia me kan we last one ya na manfo me ba Sisi a metie manya course nko more than the wo ho it tells you say obi tonaja obi ye bibi na wamfa ma ha na oya yamfom so enti eno de ya de amidija atiefo me de maba mabenya me de enti me ko nimde Sompa tiefo nyamisham se abribia nimde kwanso mutie ha medamase bibi we fast what hey we what Ras fa me call ejanan bia no so ajefo ibeni nkomo bi taw ya papa wa ya de na no me ka kire wo se ye won krofo binum awo wo kromu ha se ya ejanan bia hodo awo wo kromu ha se ba bi no me ye omo niema enioma oye ne won so anadwe no wo ma tie ejanan bia so mo hwe ejanan bia nyame nhira mo wate opani pacho bro wanim na ye ni enkomo ko Facebook ha de be ya tro Sisi a opani majo ye mo joso be pacho boko de nyame na dom na udin de sen e friend papa yao okay now to him meeting number 2 whatever among for say number 2 ajana bia na ye ode a bi muso na ahweso pacho jumadi be na odi wo ho em say ya ye wo so na me da no na me hweso mo toilet no so nyina wo na oda no me da say I therefore join me on Facebook na me be yi ajanan bia no niema bi a kire o mi wi a
na afei yɛdi nkɔmmɔ yɛbɛdi nkɔmmɔ mesrɛ sɛ woyɛ obi a woyisu condom a wokɔ ɛyɛ hotel wokɔ hostel woyisu condom o condom a ade na wayisu awie no baakyɛ ɔmfa nto dustbin mu wate fa hyɛ obotom opa tutu fam na fa hyɛ hɔ sɛ wɔmotɔ condom used condom ensuo no wɔmotɔ de yɛ adeɛ mo a mokɔ barbering shop monyɛ very careful enwi sɛ wɔmotɔ de yɛ adeɛ ɛmba na mokɔ dressmaking na mokɔ dressmakers so mo yɛ mutri no beauticians ɛnɛ na ma menkyia ɛyɛ Ghana Beauticians Association Sister Abiba owo Abiba hair clinic ɛwɔ Prairie ma menkyia mate sɛ mo bedi mo 50th anniversary me ba chawo mo amoyɛ nwi me head up time mama mo ze mo wura ma na mo timutimi no mo de afe no mesrɛ mo nyɛ very careful na enwi no wo mo kofa no wo baller so kofa no wo dustbin num e de yɛ ade asema me kan obaji machinye ba so obe hu sɛ nipa da sani etimi ete ne yonko akoma na ɔde kopesika ɛso hu sɛ de me kan no ɛyɛ easy over why adwuma no mfiri do sen 2017 no na 2017 number so to find say 5 years ni be mfie no ni me fa sa ndu adaroma onim de kita wo de na ya ode boa de na moye wo ho be say de wura baabi okay am say me course first no de me hu ye e wo so ne say nipa na owo so opra so dada no ane de omo te so ma na me no mo ye adwuma but eduru baabi no obekọ no utimi hu say ọma chechire niema bi a bode nom de mpane a wowom Jesus nom de danger abom kai nom da kwhye toilet num nti na achoku nom de ba da te join mo Facebook toilet na achoku ozo timi hu de bode pa yedi aye bode a yedi ye nhwane okay nom de mpane a wowo ho nom de sidie na akonfo de bo mutim no ebia miensa botia nom danger abom nom de awura toilet no nti ebasa etene nti entime biem okay we bo kolbo se amana na omkoso na ni nyina ye mama nti gise nipa de nsa awura ma from 1 to be 11 no no akohu ayi ansa na atimi akọ gise why de nsa awura de oyeso adwuma no de nsa awura sebi amana no atefo ko Facebook na hwa de me ba cho wudidi akafra wate e ba cho nkomo na ye die no Jesus Christ o fa nti ha ye hefa oye babia chamber no onse etene begu ho ansa na ba me tank num enti eho nie enti we mu na ya wo de wo nya nkoma de ne hyehye na na sa hefa na ya wo de bi o mu de hyema o mu de hye ho no etimi tene ba ha bi so ha emma na choku inside asi na empendo do say na muta hunu sa na ema no first na nka nya continuous but ne de ebia bi kra ba week etimi be mienu na nsan yai mi ana mkoyi baako eno chalawete mo no a ye hye eye yellow okay no de mpane na wo bebre Jesus Christ ana odi danger abuno da kakoto toilet no ntina achoku ama abua fasma no mo frɛ me but omo yeso no duru ba bi omo ba mic ni manu omo ye duru ba omo ba ono no boss bi amaju 2 million sana wayi bia that time na skani ho okay nti e ba sa wasem ya me sacrifice na ekoko yi free ezo wa sacrifice na ko e bia me mfa ne se akochoku nti e ba sa me mfa me nsa me wo pipeline tintin bi wo okay ti bia me di wurama na pushi no na yesa nya kwan yekọ ebi so ha pipeline no na kwa kakra nti udi wurama timi som na se watwe na apie na ekọ because first na me course na me nya sa experience no by me wo so na me nya sa experience na eduba bia me am 20 am se be 3 months or so but my dua mo me fast yekoye adwuma wo so be atam se ye adwuma bia be from 12 wo no nipa ma ne yekoye adwuma wo so okay anajo 12 ko no anajo 12 ye ya da no ye gye na awie no na mo toilet no so sure nti that day no me nkwa na me koye okay nti me ye adwuma na me hu se man bi the private car be si wo na foreign number okay but my dua ma so nti oba no so o hye nika e na o hye chalawati o hye nika e na o hye singlet okay e na o hye chale okay enti opake car no wo ho but me so moto
nti am ni moto ni sikwanto hu moto mi hu se obreki ye nti madwe am se bia na oba no nkuta de o de bekọ toilet do te man busa ne se na de wo he na osana chikofa atiro wo kanu okay na obaye nti oba do kuta pan no na odi pan no na so toilet de mfa aduane nkoso na so ne yam ha nti odi a na watimi ayeden agya na madwe am so sa na o de ba bedi agya na ambia no mebawo hu no na wasi Africa no but a private car for the number any number and I share etimi kra me yam shim se bia na ye wudi ni ntimi kra ma me komachi kakra ehwe de o nti a kire me hu se o bana me hu se o nkuta hwe na pan na me ma me approach no na okuta pan no ana na okoyi Africa no pa o si Africa ma pan no kuta no enti me hu na mbusa ne se o kɔ he na o so kɔ private na me sa na o paper we he okay ana o sara chiko yi tiro okay ana so na se ana fa pan no nto ka num na wo ko toilet no na o wiaku no so o di bana ne yam ha no entira ma ne di pan no enti mi wura so mi hu se 1 2 3 no na obi agya ne nan aguso okay but tama okọ wura ho a me ko se me ko na eni ho Jesus Christ enti madwe am so se or the pan no na bo enti e wo man we come say na adana man ko wan kwan ko hwe ba me ko na eni ho but opie no so no nkuta pan no wadi pan no toilet no so enti sa na ma menya adwemi nti this time no metimi ko anadwo e ko hwe bidim so ho a be hu se man baso a omu yi pad ne saa bebirom da ba begu toilet no enti e basa mo an fa ho na aye run enti me mfa amana no mu mpie okay enti e basa yi yi ne atu amana na e de agum enti me kwa na ba ko mo asi na mka cha boy ne se omra me yeso adwuma okay no se okay ene bo be 11 me friend ti boy 11 na me friend no se ontumi anye den emma na msa de no so ne ho mfa na mso okay ene me zumba kwa manya ready because ha nti no ade tia me call me friend boy ne se onko hwe nya sa ansama fo be ba so no mahu se e bia se me call ya na sa ne mane nyina nim mentiase o chese amana na pad na achoku ama amana na ye ma enti tama me friend pa na so ma so adwuma no no ma me say 11 me friend no nti me friend na me kodru ho no wa ma me busa no se ne ho mfa no na me ko hwe na ese amana me se ne anopa no me se na o me enhia no me ye ntia no pa me ko ho no me duru ho na eni ho na emma pad na eni ho nti e me nwanwa na se de moboa no ho na nka o ma sesa ma pad na ma tu se bi o mo so ko ma no nti mbiri ba nka jom se amu yusu pad no go toilet no pad ne de wa hia nkora de o mo yusu pad no mu yusu man yusu na sumi aso na o menses no mu ya ebi o ha obeyitum na okọ bi o kro ba o ma toilet obeyitum na okọ bi so ho a oba okọta na oya gunte mo no efa ne sa na abobo na bechoku nti bebe ba ye ka bi nti o monte ye still omo no menses ni wi amoja na ye twon nti isa ade omo de high toilet ne pa so ne nti mi ka che bi msa mo ba bibisa boano na tugu kwashina na ba ma na ye den fa gum but ono nim se o ye yen nti o be gum na sia be boka ba be yi but na de e koso so omo so be yi na nadwo de koye wo ma omo so be yi de ko I see enti mi ma dwene nti we ya me ka kura duru ba bia e ha me kakra because me nya na me ya ma dwene se mete na kama penipa no because no mu nim se bia me mahu enti na nsa bi wo ho a me wo me se ka me ko ha na dwo nyina ba me hu omo bi bia me na me ko no bia no o ma wa bako no o ba na solo to no montuma na assembly so mark na no committee ya wada me ka jom san ko me entum me kan ya mo so mo mpere ma yentum de ntia mo so mo mpere ma yentum na mojiska ya anajuro je obi ante so ebo be 10 na yapon e da ho sa bi kura be ko jeans kama pa jeans utum se kama pa no mo de agum amo de abaya de mo de oye agum nti bi a wote ho a wudi mu hwe won toilet na bua fa so prekope na nipa ene nkwada ha bosh ne wo hu bi da me kai se me ko so first ba ko na boy ne yiye oyiden oji ana akura ketwa bad na wo hwe a me kura me hu ya na me nim nti ono ho bo ne ka kire me na me se sa nipa ono kwa na me nim nti be na ka kire me
boy no kra wawu na wayi na to toilet no na wagya hoko bi kra ntoma pa no da begum na asi emono ntoma mono tum se ubeyi no na ntoma no tum se nema bobom omaye nyankoma de nyankoma no da begum nti se de omde high water toilet no nti na no ya wode me catch Mr. Kokosa se ko omaye kwa me yantum ono so omaye kwa nti omde gum sa na ye high ebia nipa me manko yi na nipa me ba no bi osmeje tu na assembly say the reason what is the reason why I'm can't try no I say toilet near me back where that back where mono timi ya say mono na e high pam ye sade no so ti ko me antu anum na ka ye nyara da na ho na ka o se no o me antum dada no so na ya na saka wafo no ba ho be di dada no so de kra de un say no me fa ne say old wine amna no kofom by new wine no amna no wosoro nti ho na ho a mo pepa ho no de ntia na ma no gum no aye new wine no new wine na no de ma no gum no I see ati for ko Facebook na hwe ajanambia na ye ka no na hwe de omo nti aha ye hefa aha ya baby omo ko toilet no so omo de gum sara won say asi nti wodi ade be wura be yi no ebi aye omo chechire bibi ya omo nyankoma de no chele wete ne difa no obe bra nsa na wayi na mo mo nsa num we say no this time aye ayi bi wo ho aye say iron rod anu yakwa kakra nti bi so ha dadoa dua na dadoa bobo ho to di wuroma uchim na bia so na yi Ghana nti mo bre wo ho pa say ya na tie obekoda man ntimi sisia aje for join mo for nti say ya bi na say nipa no call ya 1 2 3 4 na de wagya no nan wo ho no na ode na de ohu we ni ye old wine na by new wine no ni uso bi wo ha toilet na ka no obeba no onya botre trabon no so owuro na na wo so egu ano sa na bi wo ha atabs medwa mo beko no ade be choko na enwa no wo so a wo meprae na nipa no so ba ekro mepra so na ze wo a wo nkoprae na obi aso nkoprae nipa wo nkoprae betutum se ye firi ho bi anadwo me meko no mehu se bibi sei wo ho na bi ma fe nipa ne se bia sei na asiti bi akokɔhwe ade ahomache no kokɔ obeko no me meko no me wakɔ se nipa na ba ya adwuma no me bia me fra me ko ma fe bia hia me ana bia tam se me ba me meko medical ko na ani ho na se obi abedidi wo ho ana ode pan no ana se mo ana se na be fra di ko ana wo hu niema na dwo pan wo we ne dai nti asamre fo so tatai wo so sa nti eduba bia ne ka kyerɛ mo se nya ye na eduba bi kra ska na wo beje no wo be sana kwa yeso adwuma eduba bi na sa wo 1 2 1 cha nya sa adwuma na so ko fo man ba no so ba so meju 200 meju 300 nti utimi didi we ne dai da bi hu ya me nwa pa adwuma na sa na anti na nsa kra mama me ne ahemfo no bi na na tu ahenom kra wo bi na me nam ka gye nsa nka ye betum na waware maware mo no kwa ka kyerɛ se ka yantum but assembly so my kwan wo ya ade na utimi didi o any day because of it if we mo ya na sa ani nyankoma de ahodo na wakoto aduane wo so that say pan no nom ne and dey mean to be wo so okay but the only man say e bia obekọ na toilet no de egu ho no no so aye neat ya papa so kama aye na kama you be opraso you will be on opraso and the opraso 3 times a day okay anti anopa no bia be 5:30 to 6 mo pra okay ebo be 12 ro akopra ebo be anumere 5 ro akopra anti 3 times a day but the wo kan ye the waba no wagya ne nan e wade no so na wa akopra no akopra no wagya ne na wo so anadwi sabe de ompra because opra be 5 anti mehu se bia wa no e bia de be chi no me meka se o e bia problem say that banti said the o wayi bia be kono na eni ho biem na so obi na nwanwa nti me medwene ho ana me ntia se me dwene ho am se na di maba na bia sei but nti me frɛ nipa ne so obi akɔkɔ ya adwuma sei wo so obɛkɔ no ono so akɔ no eni so abaka ya so akɔ because of pesca no agye ni sika obi de be di ni pan to ono ba ka se bi maka akɔ ye bi so amadika akɔ hu dada sei ni ho enti tama wunya me ya adwuma we na omo ka se amanfo di duty fi so amanfo di duty na ogidi na menye ni but wan kasa wo do ya me ko hu situation e wom be wa first para me ko so no so adwuma bia mo na wo ye na wo gain experience okay enti na me hu saa ne ma no but a kire a me share no so me hu saa ne ma na hu say enti ama bi o ha metimi ko ho bia metimi ko be se 12:30 ekoya because o ka se ni pa na nya adwuma no wo anko ho a onye ni ye
this a wokɔhwɛ gyina no so no wayɛ ne kama sɛ deɛ wo pɛ na nsa na watua ne kama na kɔ aha nti bi wa mbetuma yɛ so adwuma ba de bɛkye no wobɛkɔ no na bo sɛ sɛ deɛ wo si yɛ adeɛ no na mama bɛyɛ bi ko mama bɛdidi wɔ hɔ nti ne deɛ nyankoma de ne deɛ si deɛ ne saa ne ma ne de me first sɛ kura na me hu a na me bɔ show kakra but actually no wafa the normal because me hu a brentina kanya na me ha me biem because obɛkɔ no niema on bɛyɛ no wɔ so no aya na airtime ba ya ka sande so ma yentum nti bia bɔ so e bra bɛ so no adwuma bɛyɛ no wɔ so na scan fa kɔ because niema me de bɛhyehyɛ bi kyerɛ wate entoma entadeɛ amanfo pictures ene ayi nyankoma de bi se kura oba picture pant na pad na ma bɔ no kɔ picture picture pad and a pant and a me saka ho and a sika say 1 cedi 20 pesos no ma bɔ no no dia be shim o say obi o titama adena yes no so am na ne ma na mo aso so ba so nti be kokko spray so nti me hu say serum na me kofa ade nti me yiye no na adena say me ntia say je bi na me de dua ne te ho me hu ye na sa ne ma na ye picture map you to map pad sidi ne ne ma na me de kogo bi aye hye bola no na hye nti ne de amode choku toilet de pa but omo so mo mantem bikra be 12:31 nti dai be adwuma wo so no na first na me hu nipa na me nwen but achira me be hu se na me yese mete no so no o ya hu obi a so mo hu o ma hu se me ya adwuma wo so na bia be kwana moto si wo nti o hu moto ne dia oma and o metimi so ateta hu se na wo me ya hwe na wo ma ana se bia o metimi teta hu se watu moto ne ye den eko na fo ma ba ma 1 week se week yesi be pa ho abra mu si da nti ganye normal sani mo no mo gugu ni nyankoma na mo ye wo hore dia nka entimi isi ato da kensi nka because all that entimi isi no and the eguma etene ko bet say eye makura na ye wo nsu ho wodi ubie pipe na ebe wo hye da kogu main tank no ba because bibi shem ti no opa bie nsu na ne be ba bia nsu ni fa ne be ye ma na entimi entene ko ise wo yi ade kro no enti ayi fana ya omo pe omo nyankoma eye dada no mu anase mono no mu mono na mo pe no dada ne ya omo pe dada ne omo dada no se ba bia bubu enti ono no minim de enti omo pe mono no dada ne de kra won tan hu sa ne ma no se mono no enti ba ko na okodi no kita pan no ode ko dada no so ode ko mono no so ba dada ma dwen ba so an ka me chi no because se what did about so dan come so cabbage no go that time now almost be 115 or so 120 ahomachi ene also obre pa o ene de se cancer for so anya ne sa no mo tata o nti ze kura ne kura no se ke koya adwuma wo so be tipa na ma na se no se ke koya adwuma wo so nti ayi ba ko pe na oye adwuma wo so na se toilet bebre o hwa mienu na na ye adwuma wo so but o hwa agba ni nyina agya dada mono no so okay area 2 area 2 area 2 no boy ai ba bia mo ton nua no opposite old mayanka wa kwana da ho no fasa opposite mayanka o se kwana e ko bia mo ton nua no wa ntino you say your problem was so your problem pa because you say dia koye no bi duru ba bia oba kwana mra so do mra ni nyina sisi na amara de ya omfa bi nkokum wo omo de guma na esi no na mete some ko meeting bi ekosi sen assembly na ahunidie ya so won ne ma na ye call ho meeting say ye nisu ni na dade ne so de to ba nim se problem ye face ni sa ne med gugu ni na ko ba de ye mpe ochimai mo mpe ochimai wo tifi no na ti mo nte na ochimai no so no na hwana beti ya neka asem no ye ntua neka committee no hwana ya chairman zona ayi committee de ayi na da no ona blue na da no ona blue ya ai assembly mai ona da nko amen ona da sanitation committee na da no asi nti ye complain me ye no bebre no ano mo so mo ye
Osha almost the toilet na ade ha ye pa ye saade no nko ana. Niema ni nyankoma de ni niema wo. Na di sika. Enya mo honko a. Enya ye honko a. Other areas because now me ko area 4. Yeah 25. Obia metmaka say this oma omo wo water closet no. Omo na omo nko because amnani swa. Nti saade no be ko bia ye nkom. Ba ya ye wo we no so de. Obia complain saade no. Sa nyankoma de ni niema di wo de. Obia complaining na woni ada sa 25 reading ko sa na dwo nkrofo huhu omo a omo de niam omo so omo hu bi sa omo na nkasa bi ni mu ka se ade ba chi na egum se won se adwuma na obi wo ho a o ka se kwaya adwuma na onko ho no to bat me de ka se kwaya adwuma me ko ho ma ba hwe se obe ni yansa na matua wo ka bi ko onko fo mo ya adwuma no obetuma kwaya de ope bi o wi asima wi ono so wi anadwo na wa ba ji ni sika nti wan ko hwe a Because maybe anadwo for na ma to so. Enti me no mo ye adwuma na this o mapon ansa o mo wi ansa na me mafiri ho. Obani ti say adesrede be na o de to aban ni. Me na ka me sa assembly ni say ko o mo mo aye na ka ye because ye de no ka ye mienu. Enti ka de ha ye pa na ye nto anum. Na ka ba because light was bibia was ka ba na ka enya ba ko no nto. Na ka ye nto we num because e no ade to ma ni ye ya. Pese amna no from 1 to 10 or say 11. And he said, a quarter wine numa. Who said that wine num? Ubaconu said, O four be man and then Sao Rama himself be whom I didn't eat. And Tiliban was it be a major 3 million. Major for 1 just swap. I didn't meet if I'm in San Cocoy. Yes, a utria, no cocoy. Until you are background for crown be a bear. 150 and 200. So you Sunday on the dinner Sunday on the other side, then they are better for going and it's in a say toilet and one day. One on far away. Some man won't come to me. Sim. Oh, with me, see an idea. Man home. Yaman, so that moment I met you do a walk on a bar. Intimate. This is a Nipa that's an easy. I say, Yako bomb Pamon be Siam and number 2. Sunday money free move and Sana can't let me. Action. Down by you said you're a frame. Mate. Na me hwe near me go na me ko fa so me ye no. Mate. Na o cha me pacho ade we mu fan share ada so na be ye fisem. Yeah, o cha no pa. Ye be ye fisem. Ansa na me me da ya ye kan wasem ma me. Nti pacho ada se nyame ya admo cha na pacho mu ni so de tankasa. Na ye mfre ye committee chairman. Honorable blue. Nana blue. Ona ye chairman. Toilet ahodo ni nyina zona ayi ni nyina no anya sa works committee chairman David zona ohwa environment sanitation environmental on the down but mo friend yambo ochina ana say Saturday mo friend mame okay na adekuranti a saka wafo no sa okotofo no say ye janabia di ayi brodu anom ne pane anom ne didi wo ho no mo di pa no na ade wo ho because our part no mo sansa ho de kono wo mo de koya de obeni e man pieto no mo man pant ne mo ayi pieto na da ne niema na mo so mba se to bi a mo so mo kire mo ho do kwamna ndie ti bebre ba ya kan already so aka say mo pade mo pieto mo trinwi ene na mo mfa agyanan bia so kwamna sa de no nko ade ho nso ne bia so mo de ko eye pad no Dabi on se ultima sia anya no kure apart from a hono a hefa pad no mesrem katie from fanche bosomi aso wadware wi ode no asiesie no wokudwane no wo so sasa no homeka se mudya yim ontimi kyekire nkoto bolem ana we ne yenhye no yesi no me hu so ma hye na wo ko to bola no so no be fa ko do wo ko anti bola anti baby say ya ya share ne papers ni na wo say yenhye ne say no e wo baby o mo de wo ko to go main bola ne mu a o mo ko go dustbin ne mu a na o mo ko baby a ye bola kese ne wona na no mo yenhye no no dem say different no so mo de kwaja nice so ade ede akoyo bibi ene se wa ba wa ade anadi body ko ura mu kra akwa tu from dia shawa se say better se obe jai ne sa no because nipa na offer no or the ko beni sa ayi papa na wasakra na ofri beni no sa oso ne be kasa ananya oso ne be kasa obi a oye komfo obeni a oye saka wafo no nyankoma dema wo mo no nyame adom wasakra o se obekire ye de omo de pad no e de ye sa mo kire de omo de pad ne ye e de oye funu yew anajo wiase kopin se ubewu a omo se yade omo de to ye mu no yade a omo de to ye mpa so mo heda chekire yade bi umoja no
wɔn de kra wɔn no kɔ a na wɔn de kra enti yɛ no mbɛkasa na we de baabi a menim so mede kwa yɛ agyanan bia so dabi na me cho sɛ ɛhɔ de sɛ nka wo de kɔ ba sɛ sɛ bi na ɔka sɛ ɔbɛprapra hunu sɛ papa panyin kita ne private car okita pan no awura ma toilet na ɔma yɛ agu nkyɛn hɔ no ɔkɔ yɛ no ɔde pan no na pra so nyinaa kama ɛna ada na wampam no so mimi san ma dwen ma so owura so no kita ne pan no so papa na de no kita pan no ɔsɛ me yam ha me ntimi ba nyina na ha me ntimi wura so adi no so be wi ɔkɔ yɛ no na ɔde so bi ɔkɔ no hu sɛ saa toilet na obi ko gu nkyɛn na ɔno ɔhu sɛ ne ntia ɔba ɔbɛprapra no toilet ni hɔ ɔde pan no na pan na ko di magi ɔde amagi na di wɔn ɛna ma pad na ɔma yi so awie no ayegu ɔma hu no ade kyen yɛ nipa na ma yɛ hu adwuma no ɔba ma pad na yaboa no wɔ hɔ a nkɔmba bɛhye no yɛbɛsɛ ne nyinaa akɔ wonim de ɔde kɔyɛ na ade na wankasa no untutu fam na wo fa hyɛ hɔ because obegya anan no oskafra obegya amansis no 1 2 3 4 or 5 days yeah be 7 days 6 7 yeah ntu de dabia de na obeyi so no fashion politic mu tutu fam fashion ho ana hye no obi wo hɔ kra na oba private na otum sɛ owura hɔ a na wapie saa no obeyi tum no ko ema no especially na amoa na bunkan ho na abete soro nti mo yitu ho a saka wafo no ba na mo abefa kɔ bi wo kra amana no beduru no utimu sɛ mfa ne sɛ na kam sɛ ko adwuma so no ma ho sɛ bi apad no aya ba soro ma amana na yema but wo be kɔ no ne sɛ ya anye bi ade be kɔ na sa apad na enim wo befa kɔ anu ni de ɔde kɔ akɔyɛ ebi awo no sunsumu ekita wo no sunsumu ɛha ɔduduru Benin ɔduduru Togo ɔduduru sa area hɔ mo yɛ saa nneɛma na obekun wayi Benin yema ɔmo nhwɛ sɛdeɛ Benin yɛ do nipa bia no kɔ a kɔ Facebook na hwɛ ade na afei bi ma papa no sɔre na ɔnkɔ rest fire kɔ wɔn agye kɔ Facebook hwɛ adeɛ e be set for say baby adu na eni enkamo ne ko Facebook baby adu na e kyerɛ wade nipa wahu de omo ye wo Benin e be say ohu nipa bia na nkasa se de sitie e bia na wudidi e bia fe na fadwuma ba ye so kafra we enye se wo ma ya drama na security bi nipa nke do mo kɔ akɔye nyankoma de no ana de mo kɔye no se ya Benin o et se de ye sie nipa no sa pepepepepe wahu nipa nta de na sensen ho saa no ndiwe nipa o hwɛ atefo nkɔ ko Facebook wahu nipa atefo nhwɛ no Facebook mfama wo de wa wo de ko Facebook na hwɛ ade sɛ emema wo sɛ ma wo munyina na di afra no because I said ya ho wo mo no nipa edom akɔyɛ rituals no wo no wahu wo ma yenyu omo de omo kɔ hwɛ wahu hwɛ omo nta de na ya worɔworɔ sene ho saa nipa na gu nkran nkitenkite ewom wo de ko Facebook na hwɛ ade what I say ya beka ya oka abra ne wo ye station ba kono ye nua ya ne ne di nkomo yi da bia ye ko YF ye ko Benin ye de bi ko no ya do next week me wife ho enti ye di ni pa kwa na ye de bi ko Benin no all no mo body ne ye he de mo de makoye nipa na gu ho sa no ya so show mo te se do mo gu fridge so we cry small boy small boy atefo ko Facebook na ha de Benin atefo nkɔhɛ sika duro sika ɔkɔ ye kan se abekasa agro bi bra panyina nka ne sisi abekasa bi a agro no de se obi di pan no edi agyanan wa wura agyanan bia no so imagine hwɛ nipa da sani wa de pan no nipa ho wa nipa da sani Benin o nipa na ya ho mo gyina sa no nipa na ya ho mo saa na ye de pass ne ba konso se nipa so da dem ho ne mattress ne bibia na wo no ana ne generator enso se ma light off a nipa wo ku nipa nkasai akora keto bi na gina ho yo ko Facebook na hwa ade atefo journey of Facebook that is it na de wa hwene ye de bi mo ye obani wa won say de wi city and wa won say Nsem na ye kan radio so no anya say ha ni na eka wa so de wani hu bi say obi di pan no and hu say yes anya say kasa ba sa that day ni pa ha me pa say man physical no because toilet ye bo hu ka pa wa hu ka na number on foreign number on foreign number on foreign number dabi and they say me hu say taxi kra ba be si wa na me wo ha na me te mo ni na ho but ya hwe ho ye nso ya me kan ho what is yo but over there is so chia mate di chia wa so o yere me wa yere me yere sare na ansu
Frimpong. And I mean, I no munina, me chairman, and me my 6. Oi, I was saying, which is my 6. Justice, Junior, mother, sister, Pakwame, and Ketwa, Paye. Nana Michio. Okay. Now, Utin and come and sing Gamuguso on stop. And look at your phone. I look at your phone pen. Only high. And I am captain. Nana say. You. At here for Sompa FM 98.9 FM. Ye dia grona, ye can seminar obeka sa grobi. Nanso enya gro. Wa wo de Sisi. Afa me ka kire mo se agyanan bia hodo bi mo ha isu ehu me ka kire mo abeka sa agro bi na medi won hu se de ote ono won se waka mo wate bi we nso me bo ana afa won se me yi agyanan bia na kire wa me ka kire se area ha ehu what you say area 4 toilet no munya very careful area 4 toilet no munya very careful me say kwatira dentia agyanan bia bi so munya mie munya very careful ote ayi ya himahene Nana, wadaroma, wa himfie na chi ho no, toilet bi na anom behwe ye no, de omo nwie ye no, wo mo ye niema wo so anadwo. Nana de omo wie no de, en de omo ye wo so de wankasa woni tua, wankasa wate bi. Ade fa mama makonya, onso te ho de na ekoso wo omantamu. Ade na wahu no. Ade na ohini bi ye, ade na ukunu ye wo. Ade na obi do kwa amanone a odo kokoye ye. Adwuma be na odo koye ye. Obi sisi u fie wura, de na ekoso wo fie ho. Osi obetu, anaso no obeda, anaso opewo. Ede na ekoso ye frɛ no Nsem Sisi Fabra na yenka asɛm no entrance mo bi sisiw aha na high court judge sitie ma menchia me braba ko Charles onim no ho me mboni din onim na menchia 2 circuit court judges 1 high court judge Supreme Court judge ba konso otie papa na information center no eye aduasa enkono 39 me pa chaw ma wie de aka no mo na ese mo so mi wi a wo asem bia me de ahoma no betodwa na waka kire ne aba ba hwehwem ansa na ma kwan ama wa ba ha sei me da say hello ana why you mpacho sando ni mampusi mi ngura asefo ni nyina ho ye mpacho obia na no mi hu ko na menena mo kire nti amantimi amfa no why na me fro ba ko na wan fa ba hu se waye yes nyame ya adoma ya hye apro bodas na na ye ko Sompa ye besene ko boma ene mpatamu nti enche bia beduru sando mampusi ye mere ene nkura aka ni nyina why me da se o boy ya mere dia na me je ansu mo nana me anage me ma mo ne kasa juma no chame ni mo no tim ni nyina we kire se mo som ampa na niema o kire obi wo ho a o se me de kire radio de na o TV hu no so no adise bia ni e kire radio na o niema wo yi kire ye no unko hu no wa TV so jese radio jese nipa all word a de ma se de wo se som no sana tima na kire o mo ho ban wate na machena na sumpa hima o yamfu ene sumpa poa bibiara o den fide tu sumpa anyime wa yinshira pa na menko na bi mra nyame nshira mo da say hello good evening ba jo di u ka sa free na imani fufu asante reason ima na mo biem ewo barkase na ba ne ewo eye fufuo yabim bijama yabim sa kosi abefo mo na sekretary adam asante former share ni wonyam nyame nhira o yentie we na message hello Pajawani Nana Poku Piesie fa semche metete Nana va ko pe Nana Sisi de ola no suya sipa me nan so yensu me nan so ahoma no Sisi me fribia minyam Nana Tambere tibiana na me be kakra yentio
sebi obi a oku ni party chan is fridge mu po obe che no anye sei na me sinka me soja ni pa sa ko fo no mo ye sa ka me ni o mu di be si ani san kwa si asem no mo ye no Monkafra. Hello. What you do as a friend? Ani de kwa so kaka pefra ni Brekumfo ni. Facho brekumfo ni. O kaka peflower. Ubenyina chewate. Kaka peflower. Me say ubenyina chewate. That's it. Yenti o kaka pe. O number no nya mo boy bet ma me bo ma o. 0247. Aha, na pe o de Sompa number aka o abom yenu. Chesa watch here go through 0247 98.9 98.9. Pepe. Hey, kakape flower. Ubenyina chewate. Yenti o kakape. That's any day kwa so am chewa tifo. Ene we do my phone nyina and my wife or Papa Felicia. Na agana pa no mo de pa no edi ne san. Ayezo. Hey. Magini. Baka bread na say. Dey be foster pa. Asemo. Sika ba ku penti. Now all the bread akwe di agana. If you see who Nsem Sisi o. O de oni nyame adwuma wa nyame hira o. Me chia brekumfo nyina kato. Bacho Kwatira de. Obia bet. Yo, me da say. Hello. Me ma Nsem Sisi o. Ine line kato. Kafra asantefo yentie mo. E bon abaso ma adwuma fa mo ye. Adwuma da say. Bon abaso fa. Na iti de ko so pa o ti wonu. Anya izo. Ada la kono se abuko kuma se ha ho me ka se mo ne se ajana be ano o se kuma se no be ri ano o mo was do for wa o le mu a o mo check ni ma ni ade. Okay. Ti ano fu ti ya show mo se sa ma kene ni mo se ma kene ye bia na da o ye bia na dan tenso so sure o mo be ti o be ti afun wo asiwo ade ni wa ba for ya ma o doma kan no mo ti ko tu kakra ifo kwa ni re enti ye sa di no di ni na ne se so mu ti a o mu ti ti wo dog abegboa so one time no ipa no be ga no be do bi a ipa no be se as example la amo bi na ma ne sam no sa di no atumi akofo kakra di ye bo ba so a ipa ma pa mo ye e ta ma so yo. Yes, say ewo Ashanti region udru edijama fufu ene mpatamu wo mo bi hello yeah hello me ba cha odi ukasa friend ba cha sa me saka me kasa Sisi apri Nsem Sisi o ba cha say Nsem Sisi o Nsem ti yenti we Madam Pachu. My wife na tea fear please yai. Na my wife no na di kan wo ai assassin so. But my other sister no obi abeto assassin no. Na me ama dia no ma no wo assassin so. Nipa no so to assassin no say no ma na wo so no on to me. Ba cha nyame ya admo chira ya bra adwuma mu Hawaii. Pachu yo. Let's say hello. Hello. Hello, madam. Nana, good evening. Good evening. Nana, what to say? Yamia dum down so. But I shall miss me where and I was be wo adoya mo ye. Na why you? But I shall me the Hannah. Okay. But free or any giant. Yent you.
Nana, they say we are here then pa the economy the sika no ya de ko henfa nana. Say minuaba. Nana we de muntu o mufo pa na o mon sakra na de wi ase ko ne de de nipa do sika de bia. Ma no so hana mo hwɛ mo ho yie. Me fa cho ma te nana. Na ka kire wo nua sɛ ma ne nya ne tan. Wo de sɛ obi be ku na o de be gi sika duro kina o san sakra sesi a. Nya me de no bɔ ne a kye no. Me fa cho you nana. Nti mo mo ni na ho so why? Martina na ye say ekosa no nkra ye suro say be kwa akoye eji. E ya asemo. Na ye da wase. Ne wa do ya wo ye nyame hira pa. Amen. E da wase. Amen. And that's it. Bye bye. Hello. 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 Obu nipa. Nipa nye nipa ya nana kendi se nipa di pano edi ajanai ya semo nana mama ya tinse mu nya sam keto o nana si se Ghana no be bredu ni nipa di sketchia trashie nana ni miri wa mama raho nya sam keto o nana ya da masipa ne mu sempa mama ya tinse miri bia amen nana na be bredu ni Ghana fo obi ama na ni miri na basa because you be a what is kind of call for my ma feeling quite we wunya di obedi na so we tina se we dey won for won say na adwuma na we di nipa ho niam be kwa ko sacrifice e dia piska nana wo hwe bebre bi mo nyina duru akomo dibensi akwa ni mu bebre a nana papa ntino mo duru ho ko se nana no mu ye adwuma den na se mo nsa ko mo ano nana mlanti ni mabawa ya ba ya agin se ye adwumaden ye de term bia and ye quick money nana nti ye mini che 25 18 19 years tare down no nti se wa abanti wa na baba wa bo wa dwumpu bia se wo be fa mi si bia pesika bia no sha si tu hofo nana da wasi obu ani pa the receipt nana am se de mi ni wo ha o Sompa se una ya Sompa hene ewo ni kuru nana se mo beti fan club ni bu ho o ya beti mo ma beti na ya wo mpefo haya ni na dwi udiri ya sisi ya nana mi se mo bi nkura ya beti na obi atua dius bosome ne afene so na afi ya hunu de betime de aye nana mate nana mi hwe woni pa se mo beti na be sa wa ya papa ba ko pe ewo ni kuru wo se ni papa manu se udiri sisi ya kuru ni na wa bi radio kuru no fu mi ni TV sa I'm say nana uba when you light na yensa nyanka ngenya light wa nana ka ebe mama ibeti information center wa na ka ya light makwan bia me fa so amonsa be ka light se na adoyefo nya no meye bi why mate nana ne ye kika ho ye ntem na ya yeshi nana se obu ani pa ja receipt mamenchia eno brago ba ta enkwampia hello me pacho Nsem Sisi o na wo kan see na hwan ni o pacho dan Moses Kenya se entotroso jedu wa mahini so Sompa mahini no me da see na Poku Piesie fa sente ya bi sira papa o nkwanam amen onye kradu mu kwado mu ene Sompa mo de som go my Ghana master ya men kam ho papa amen katra America no say yeni anu mo ma yes rawo mo papa ene wi ase dane ana so ya dane wo nabi ene ma bebri wo no mo a ye ka ese amanfo tie na omudi ya adwuma mo modina say obetini se uti babia unya babi kwenti pinchansha pesi chichiripoliti no pesi ebetuna ba se obe fakwan akọ yirem kakra no akọ kututu biese ebetuna aboa anya saa tembia yebeka saa nso na oman no ni pewu so kula obi se no bibia ni no akọ register no lebi na onya no hotam afi ni America afa a police eduma o maye no an kwase mini so police ni a o be blog sia o ko school so be police ni aba be blog sia dinokre
na emwo na diabo ebeba bi ye frim ama wasamba obisia nso atopom emwa yen eye futu e ti hofo na ye dumapa e de bia o man no na Poku Piesie na mi firi so no bi so mra bi Mera se Kenya se mahini so troso je mera se ben you no bye bye mera se hello Boko Nana Poku Piesie ya song da wa se ni moduma pa mu ye nana na number no matwere gumubuku mu ana nana asebue na no nyina na me to number yo na me hu dimo sia organize na Andra nana sabe me sia wa de nya number ni nkwanya me nkwane ni bra wa bre obi frɛ na nipa no frɛ na bisa nze na omo kra na so omo ye na number no omo nyie yi na obo 98.9 no na wa so di no mi amedi kambu na ja ha ti mu ma me better nana le sre dia na bi pese ofre ba no ma wa daro ma na dia tuja sre be ya no mo a omo nyenye yo mechi aye oh nana nyame nsha mo ni moduma pa mo ye wa nyame mbo ho ban no mo kwa ipasenti ahonde bom ya da wa se so ni moduma pa nyame nsha mo we de modine mo hona wo se entina ye frem Sompa no evese mo so ye ampaso nyango ponka mo no nsha mo bere as a champion organizer award dumasia otra ayina ehope ena award Dennis organizing shop so abiemoku ha ama moving pig master olongon omunyina abiemoku ha King George of King George decorations and for just one day hello me ba cho diu ka za friend me de 8.4 yentio na yan ajima pamu bono mine ga yes na adda sabi sabi okay left planet ipetin kwa ni be fiu apa ni sinya Agabus Owo magazine menchia PR chairman and cabinet onyina menchia Bishop James Walker onso matese wabiemu kuha hello no majo yes on pajo hwani yes me ya bo ahemi free ba kuniaba for yentio ye wa makai me wo fa Japan na me fa no currency ame o nchira mo nso ne adwuma pa amoy ame no here papaya o don't fi so number 2 we o ma me ho kra adwiri ke ya me nchira mo sanse no bia ne binyo o pepana tampani si o bae ho adwuma isu ne nyina mo no ye ya me nchira no pa the same issue o Wednesday market and ma catch up in Buddha Ajanambia na ho na efam kogu nsuo mu no very good me ye hu adwuma me mene da why ya no mo bia to ngata me on the hosun nsuo bembe ho a manfo ta no be bia de sure omo bia tunze bi ko na ajan ho south is the water nsuo so no toilet ndini meteda nka obi ya gusu wane na mapcho no di kaba okay na tese ni tese action bi get ni atiki tia sa di pa ya atiki okay mate that's it one fear purugrufu nyina mechiamo bawomia na mechia ma aja donko meto nka che onu me wofa chireme fear pre na yemiri ofansu no yere hello why you that's da costa wajina yin watchman baby a papa na obubu nnompe na okrakra nnompe no ewo no yenti watchman for they say the Bible can and one of the because Bible can say if you be believe for I say what the pan do get janai share we see who Nsem Sisi no if I come say kasha watchman for ina say sa ofi watchman ofi kromo ba
junction now with fence poultry farm. Somewhere can see Mrs. No. One in Remuno. My way never about you to say a real bar, Mefa, I always got church man for say. Kenna will be a young person on Fasa. Marty, we are from offer, but number to Jana on the wedding come away. That's you. Mamenchia Bra Kwame, watchman, Papa na uncle school da now so se kanya Shiamo be Sanu Mudum Pumubua. Ono timi ye ho adwuma bra kwa me oni no mere me chia mo papa Reverend John Feliciaboa former Assemblies of God Superintendent me sure so ho ye oni Fifi Samuel Gethsemane ane Revelation Church Prophet Dr. James David akwasi chireme aha ono yere Mama David hello minia ba jo di ka friend na Poku Piesie ba kompe mo the babia ma babia yo de obia no ntimi empre dabi o nana midin e de wo hene ba na dodo no afra mi nipa dobone sene papa oh udi ya me dawati me da se se o mu se papa no kasa no se the Bible kan any nyina abam kwati ni verse sai you kaneno nan ka nipa di bone kura yitini frɛ ne se be twedi pasu e ma na kɔ afiri hɔ kura no akɔ ɛno na kwati buru fa ho akɔtɛ tro konkon ba ya o se Bible nti se enen obi bone kura o se Bible ni nti jamenka se mi gidi se duabɔ no ebe kɔ so aye adwuma pa nan ka ne kura obo obi dua ye se na na ti ojidua nanka duabon je adwuma nanka mu yi sa ma ti dua no a nanka nipa me gidi se e beta transit se tetenu a enne kura se nsufita da hɔ kura da sani godware mu a wo to sebe nipa gya na agu kura wo mfa ho hwe kyerɛ sɛ wonim sɛ wo wi a Bible no nti wo bakɔ akɔbɔ mpa na bɔne no so nti me de we nyina eki no nana so menso meda se makonta sekwa one menuaba mama sekwa moso mutie mo ne na adoma ko hene me chia mu nyina me sure some ho ye hello yeah ba cho hwani hello ojina so hello Pacho Yahoma no 0543 afina me now so 0543 989 0543 989 and now 0247 no asanso about another 989 today so chino 0543 no about 989 and 0247 989 hello Bacha odi ka safri Bacha ka safri Yamfo me producer Nasi Krom yenti o si ka safri Damafo yo yenti ya Damafo yo you bo abaso ani adwumafo mo yeri afun Ghana man sabe mudin no atiero na you bi empa papa se lipa you know yeri kwa yeri atiyaso aka ni uko ebush ana uko ugem na o ti se lipa kasa na ho asano ebe uko ugem kwa na o ti se ubi kasa na o be bia akote but unni ni pakura oyere oba ahudi the woni na no ife empire elebitini abedipa etima atran na so wabra ni pro yehu no ahiri also account pa uma ehwe yi sabe pani anjato mo obede di wajana bia nsoma ekoso anajo saletie anajo niema bibiri ekoso ebinu sufu data ebinu mu yenim yankuma di bibiri ni nyina sika yem bi se sika ye pay no ade be koyin
ɛsia na de sika no ɛde yɛkɔ nyame enka ho ate na Poku Piesie ɛne adwuma pa a woyɛ na wokɔ so a me ayi asɛm saa na yɛso tuma da fofo ɛwɔ ade nyina mu ɛde mpa wɔta wɔkyi nyame nka nyame kama chidi boni bia but your radio no anu edin panti man nko fom kakra emma me why so wa but you do kasa free hello mamenchia yamfo chief inspector are nkuno no first now wo boma oba pa student onso free boma owo Nsem Sisi club no so ame ya adom nya ntie se kwasie da bia de sisi mutuo special ewo oba pa of oba pa tasty joint hello me pa cho du kasa free ya vero ko mi se me kasa free ba ma nyaboa ai ade David nana Poku our question number 1 na kile wa matra wa 2 years efa ulibasi adia so still awomba also be 2 years ni wa fra memba matrasa. I was away for cross your number 1. Why ever nyam no so? Enyam mo munkafra. Enyam ya bacho ya baba wati. Ocha me ya tworo to ho. Cross your number 1. Be ma nya abo ho. Mr. Madaroma, ya beba ho. Atiefo mo ma me hwe Facebook messages no na fe me mfam pem. Ana de mama mo ample time pa. Sunyani technical investor teacher for nyina brofo fonfo nyina administration oni aponche mo hoye mame fa messages ni bi emre mo na fe men sorry so Pedro wa Medina Cruz watching you and clear inside India Police Kumasi Tanoso me da say Adamson so and I hope say keep up the good work na watching you live Abisim Adams abe Nana basika ho fe well done Nana Poku Piesie unu kri ni nyina nyame nhyira mo Maria Mahama no say hi I'm watching you Ghana pa nie ene so ho asem apiem e wa ha Abednego enso ne die nie and I say watching you live from Insuatre Nana you are doing a great job with us mama nche Insuatre fo nyina me nche obrempon kusi a owo Insuatre hene Nana Kojo Ose Sompa, you are too much. Watch you live, Penkwasi, Ghana, no kura abo. Ghana, no kura kabo. Ghana, no kura kabo sa home. Meda say inside Penkwasi, Mamcha Penkwasi phone na and an up Penkwasi hene. Daniel, no some watching you live from Ahafo Kenya's number 2, Jericho to be specific. Madam say said Ahafo Kenya's in Totrosu Jedugo so ene akrudi musi tie radio no fekeke. Isi Fusedo Bambata and I say God have mercy on us. Abisim Obapa Helda, yay, me Piesie. Eya frame what na me ba e di Obapa Helda Nana Pukia. Nana, good evening. In fact, you are doing well in this country. What a great show. I'm so proud of you. An excellent work. I'm so proud of you. Beautiful lady. Elizabeth Ameyano say good evening, Nana. I'm watching you live from Odomase. But I brochire for ya mom famra. Ma usa brochire for ya na mo de delay. Nana Owusu OPD. Great Nana Poku Piesie, the unofficial mayor for Sunyani municipality. Speedy recovery to brother C. Kasi Joshua Sompa family akatua papa nie comfort say one was na good evening now what is saying kone me ho ye pa na me sure so so ho ye awrade nyankopon onhira charisma don papa fantastic Nana Poku Piesie na watwa me din no aye no NPP Nana Poku Piesie MPP for short all correct sir carry on sir on board enjoying the show regards to my Mr. Geoffrey Brobe Kwatin, the only captain in Ghana politics. God bless his home for his kindness to Wama Kenya. May I say, Don Papa Correspondent. Chema Beatrice, no, see, hey, Yana Mamichia, Mrs. Beatrice do. Okay, that kind of advert. May I say, me Papa Chow, Sompa family. Afe ti adwuma de friend Nsem Sisi oto na bibi hawo e wo Kenya ase brekum
kyerɛmasu dɔma wamfie kinkansu kyerɛ sɛ baabi afidie no duru a wofrɛ me biaa no wowɔ problem a fabrɛ me ɛyɛ nsɛm huhu fabra ɛyɛ awaresɛm fabra obi na abu kwasea fabra obi na ɛtetew fabra obi na ne wada ɔso onye fabra ɔso isu condom ɔso otu firim kyerɛ sɛ nsɛm a odwene ho a wonte aseɛ no fabra nsɛm sisi yɛwɔ agyagefoɔ yɛwɔ lawyer yɛwɔ jury yɛwɔ mpanimfoɔ yɛwɔ aposifoɔ adwuma no adom yɛn na yɛde ama wɔn na wɔn asɔvo asɛm no na asundwie atumi aba meda se mebacho ahoma ne nie se bibi hawa oba se o advert ko Sompa FM Sompa TV oba front desk ha